O te fifi foi fatalo fa mo folo fa tu le vanga o le fia fina o fa ma le familo te le o te ai nei le tu la e fa. E le tau tua fa wa la Blue Wave TV e mai se por kalame o le tau te ia e le dei fo ia fia fi o le aso fu. Aso lo na fa o le masina. Lona se furu ma le tasi o le dei tu sanga. Lo a felu se furu ma le fa. A o fo la wai lo tanto wa tu nuu. I le langi a mamama soi fua lau le lei le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au sidi le langi o ia na whaia mea uma wa whātau awalo tātou wholaunga wa tātou iai le si ui ma le taulu mea o le nei fo i tau sanga malana ia tau tua le wa tātou i le masina se furu ma le tasi o le amatanga la o le masina o Novema i le nei tau sanga whātalofa lea ma ufa awhailoa ai whātu lima o wholofa ma ufa tālofa. Ia, le ngata I lea, o te whaamalo atu, I whaiva o ngā luenga o tiu te foi, o matawha ioi. Ia, I muri au mai se sauru whao ailo tātou watu nuu. Ia, sua le lapauta, ma le auro batai, ngau le vao ma wha e le tai, tu langa lava I sasa ma sisi fo, I o mātu o sauti o sisifu fo I masasae. So o se vai panoa o le nei lalo langi walanga o Samoa, ai maise o porkalame whapenei. Eui o lea e ofisa au tu le tātou Blue Wave TV au kilani nei ni usila po manukau. Ai a utara noa antu le panga noa lava le nei. Ua utara noa lava I le lalo langi atoa. Ea ona o le tūlanga la wa lunga ma le tele vavave e ma eu fo I le to mai wa iai upenga faa. Teknolosi nei ona bo. Tau walantu. E longa o penga te whailangi e tātou whaasala launga. O le ala lea ua ta leto e whaatalofa wha ni usila. Ai ua ta whaatalofa wha ale lalolangi ato. I so se ala la whanga. O ila e tau nuu ai tu e ngā whaalangi ngā le masa nginga su e kaka fu ia so ia I lato I whaasisi langa e sa mua sa avaturu tu e pile lua api na ona pofu. E umalo le mo se nuu fa mai mo pai la fai mai so se ala la whanga. Wa le la wote tala no atu ai so se la fangale mo go mai le fa se la nga so se atu nu ya ai mai se foi o malo ese ele sua fala Yesu ke riso o le sua fole ola o le sua fole manu malo o le sua fa e fia tele ya te tatou so se time e uina tanto wo ese mai yo na luma le tele o time ai ele ma fai lava ona ia tu au no ina I tatou lea o te whaatalofa mo folofa tuai. I le suafa lava le tasi, ma lo a fua, ma lo ua maua, le lofa, ma lo na ngare lei. Ia, a fifio mai a matela mai o a au ilunga o le tātou porokalape. E pei o na mahasania I a fiafi, aso ngafua, aso lua, tātou me I le aso lulu, tātou tala o talonga po le sports talanoa. Ia, mana inisio ta mali I longa o le lakapi, aso tofi, aso foreile. Ia ona malolo I leo le tātou weekend. O aso la ia, whaitau aso le tātou lava, whaitau tua ma leo. Nanga o le fasili, o a mai oe le alofa o le atua. O a mai lau sunganga le nei taimi. Ia po o a mai lau o fionga, o a mai lau to wha, o a mai lau whitalainga, o tau ma lava o loo maua le nei porokalame, po o maua mai le taimi lava le nei e live a duai I lunga o le Facebook, ai mai so le YouTube channel, share, like, love and share. Ai a whapea fo ila e te maua muli mai ina ua mai ai o na tātou whaasara lau tu sa o le teimi. O na o tūlanga le whetaui ma le teimi po o ngā luenga. Wha malo le ngā lulue. Whawhitaile alo lofa I ainga, whawhitaile tautua atu nuu, whawhitaile tautua malo. Whawhitaile e eile tari tonunga walanga tila le alofa o le atua. O na o le tautua o tau whaia. Wa whaamali e na airo na whinangalo ngā te lea o ainga. Ia, manisi lava o loo whaia le tautua. Ia, I whai ngā malo. Tele nisi o whai ngā malo te tele o lo malantou whai ngā palota. E le to nāma le laina e pei o iai a Amerika. Le atunu o Amerika. O le mātou la tapua I wha tangata mamau atu po o tangata o loo tapu tapua I mamau. Mamato mata no nofo atu. It is not so much po ai ole amanu malo. A ole matou tala e fa leo atu fo ia o mawai le panga noa le nei a o alo faiva Amerika I lana whainga palota
e na o outou atou te silafia le taʻitaʻi e te tau ona tulaʻi mai o le ale winga o laʻutala a o le matou talotalo ma le matou tapuaʻiga ia uli masao o tou faiva ioe ia uli masao o tou faiva ua o le a foʻi le aoga e naunau ai i le iʻa e maumau le upega e maʻimau ai le upega le winga o laʻutala i uma e nei mea ua laga o ako o malo kekelegi America is the top country. In fact, the most powerful country in the world. E ka uloa Amerika I me vai e pei o le la au tele wha malu malu ai la au iti. O le ala le winga o lante tala. E le nama le la ina fo ile tua le te ua uma e nga ai papa ngi la au malosi e mongi whaikikiri ioe. Papa ngi wila. Ngi whaik. E mo whaikikiri ai papa wila. Pore me e mo wila papa whaiki. O la mātou tatalo. O aia o le atu la imai. Awana ingalo. E tātou te wha moe moe uma. Ele anganga o le atua e musuia o tau le au paloka. Ioe, o aia la o le ali li wha ia i le tau walanga o tai au le pa. I le mātou aso whaitau tu so le aso lima tai au. Wa le aso whale nei. Yeah, I think o tau o le day after tomorrow le tau palota. O tau love America. O le ali tau langa la iai tu mau whalo whani. Tu mau pele whalo whani ati o tau. Ioe, e le taitai a whetoe toe nai. E le taitai whetoe toe nai le comparison o Amerika a nga isi o kako aku hu winti o Samoa. Ioe, le taitai le anga o Amerika. E fiu fo ile pele skenge kau run fa Amerikeli fo ile le a e tau fiua. E iai fo ile si mota le ioe. E ile mauta fo ile le sui ia male mauta maualu o umar ka unga nga senate e fo ile le e mafai ele mafai ai ona fo ua stanga tas e se maila ya ka ko zamunda e se maila ya nga ka ko zamunda ata to le va ve iai e mafai anga fo ua ka nga ko kas. Ya, dito ina tatili o yela tala na usila fiela tunu. Ai o auta to yela fatalofa. E afia tuwa ye fatalofa mataptapo ia favor o le tatou malo tele o Amerika ai mesi o uso pele le loto malenganga o Amerika Samoa. Ya ai mesi foi o Hawaii. Ioe. Ya alo yo do favor o to mamana o ya ole au to tusi au iai. Ia pela ia aku mai ia tulo atu mai ia Trump ona le te uai leo Amerika ai ole ka u Americana. Ia pela foi atu mai Kamala Harris ole ale te ualoa o Americana ai ole ka u Americano. Ia fisu ia tai po le tangata ma le tangata. Ai tu wa le au le matangofi. Ia o le malo tele o Amerika. Melea, alo ya manuia le tau whainga balota. O le tatalo awana iai ni whaalave tutupu, pe o isi mea na tutupu mua, matua i alu le soro keke ua whaalea ngai nai ma mea tō tino, ia umai ma le soifua o nisi, ma umau ai ma le olo i lantou ele te tau ele o solako kai milea. Ia, whamaloa, le nea fiafi foi, neanga le leo le tua, whaatalofa atuai, ele tātou au mai moa ma i lantou mata le nei proklame a mata mai lava i whawhiangainga ma le au whaingaluenga te tofi le tua malo le te talo mo Samoa malo foi le ana popongi malo le fefefe la unga le upu walanga o nei vai tau o na po o aso ngā dai ua whainga tā le soifuanga o le upu moni ua le toe poi le tamaititi e whaile tala le whetaui, wa le toe fefe e whao o le lima i tangata matua, wa le toe ava i a whanau i matua, wa matua sa sauwha afi le ola le fefe, ba le ola le popoi. Ia, e o foi lai i nei ona po, ua ia isi ka ngaka e control, ka ngaka whaife au i me kaukakala, ima me le kaukakala, yes, absolutely. There are some people e la tau te whaonga ina le malo si anga whaale se leni, la tau te whaonga ina le malo si anga whaale te mau a inga.
ia e pulu ai tu o le whawhiangainga. Ina ia whaia le launga according e mamori o koe maleika o kamai ua kupi. Ia, e whapena. E whapena. E i fwele si teimi o le whaletua ia o le matua si a mupingi o ia tu sa na ona aveo si whaife au ma mea whainga luenga. A o le ngangana ma le launga si whaife au. O le fina ngalo ma o le whaletua. Ia, ona le whaia lo le fina ngalo le atua. A ua whai le fina ngalo le whaletua. E se uma. E se uma lava. Ai amu ia whaafea ngainga. Amu ia whaafea ngainga. Ioi. Ia, ona toi testa toi tatou saunanga le whai mai ia nei nisi wha mole ia misa sei. Nana le nei tangata i wha mai tau le langona atu ia sei tau siaki tatou alenga na lo tango atu e refresh lau telefoni. Ioi, just in case. Ina i vahanga whapena langa a whapea wa umal nei aso na o lo mata e overload le mea. Ioi. Ai, o le winga o lau tala. E iei whawhia ngai ngau whapena le whainga o le soifua. Ia, honest. O te le fatua se tala. Ai amu ia ni whaife au. Amu ia ni whawhia ngai ngā. O lo o lātou le whewhewhe le launga ina o le upu. Ai mai le anganga. Ioi, a mai le anganga o le atua. Ai so se kai mea la e momoli mai ai e le whawhia ngai ngā e momoli sa o mai a le upu na matua tu e le atua i le loto. Ko ke ro oko. E saua e pā ngofo. E pā le loko nofo le lei. Anga pā ke vai ke keke fa solo a ko ngila le feo ha i solo wa fu io wa yang kau pepe o le fa. Ai va ai le ko feo la. Ma fu sia wa makua ma wa tonu le upu le atu. La ngang o kar ngo tu ba ngalia. Fa taila le kilia me ma le hotel to telo nis. Enano fa so atu ile va ngalia. Ona fu ila one yo na o aso nei le buta utato o aso mulimuli ole matua mata utia ole ola le fatua o ia ai ma sia lo mfa te lo o drive around na ngai manurewa mangele shopping centers yafi te mila fu le mai le por kala mele nei tato o drive to lo wa mantu ole wa sama mato nei New Zealand e tala le fitu la e malama ela tula la te ta vale foi le o ke o so ko i Great South Road mo wa to ngal mato pitonu tua ela o le self moli manurewa inaita mai au wala ngai nai tele nai i tua ina alla le me ka mai kinkiki maka mai ka mai au islanders e fa sa mo ngai e vai kuanga o le lau va vale ia wai o inga pi te fa longo tu fo ile la tu tala la fai e mix al fa sa mo mal fa aperta a joinga age fo ile se furu lua se furu tolu se furu fa ia ma fa solo ko ngai o si te mita te tamilo mai la wai ka ke so ko mo kala ku le fale sole ala share mai se municipale ki fo ile tu lo fa fo ngale tu lo ngai la utala len o fa yetu matua whaingata nei vai tau o soifua. Te lole te mafuta mai le teimire nei. A o ele si whako a whaakanga e seo ka mama seo ki ngā laulaula. Ina ua eru e se ua whairau to orua. Whako a whaakanga e whaipepeu. Ka koru ia ngā upu. Te lo ele si le te mafuta mai. Whato a whaatanga na e whaipepeu. Ina ua matua le mawhai ona toe a apar ko inga ia o ema koe waki ngā wale anga o ngā kuri o a ua e matua fo. Ia. Sa matua whaasa a ole mela le ua iei le teimiri nei. Whainga tai o le soifuanga ua iei. Lela lana le ino a whela o wha malo mo wha whateia whaife au po wha whenga inga ilo la tau whatu a inga tausi. Walanga a e miri ma e whaake ia ma e maure teimi e. Ai la whaife au vo i e matua tutu sa awa e koso sa awa ka mangare wai ola. Kama vo i lele wai vai se DJ se la awe le patu i ai sa moa. Fiu ko inga va ki i lalo.
ala e fai au fika i kua i lo fale o voile a o wai o kamanga o wai ala suru mai farkele lai ruma masa nei tantou ia na feola mai Samoa la ua mana ia lau kama fu ilele lai tum 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 lai fiu le ko inga vala au aku ki lalo ya la esa sa merka malo ale waya le ko so ku rumai ku sa mai luma le extension wa e ki yelo va ya ku pe ai te pa tu luma le fale la luma se isa o merka manga le waya ola ai lele mai fo tongi mai fo anu winga nga kala io e la fi au fa pena tua le popolea e le popole i so wita le tino ai sili ona popole i lo wanganga ia ora lo wanganga se i lo mare palaka o le olanga pepelo se i mare palaka o le olanga fa foringa se i mare palaka o le olanga fa papomu se i mare palaka o le olanga tau fa se one kele ia melea momoli e tuai le fa fitai tele mala fa malo le ala foilia e le tai pasi le nei porokalame ai o te le iafe se i tō se matu pala mo whawhitaia au na te tofi le tua. Malo lava. Ia, matua, ta mamatina matutua, ta lo whai, malo lava le ono sai. Ioi, whai ta lo whatu asiata ia te utou le nei vanga o le fiafi. O te loa le tau te mai, mo mai nei ti nā matutua, ta matutua, so o se tafa o le nei lalo langi, ni usila nei, o ngi usila o le kele o uka mama uki ngā makukua. E mau te wheloa ilo le mauta Samoa i ni matou i mei e whai ale atu nuu po o matou sa ini ngā malo o a uma me whai oka. E kake whaasoro kisikisi a kua i ngai ka mama kukua maki ngā matutua. A whai a o le ale to a tele toru se furu whaase furu ila tau tono le mauta Samoa o le whaase furu fo i ngā o a ka kisi maka fusi. Whaase furu fo i ngā whaamanu i anga e tu ina mai. Yes, absolutely. Lala na ya la yona pele ye lo lotu mai le misi ala ofia fafitai le tua asina sina ma tau nei au kilani o fea lava tate fea rua iai o ta malanga fo ia tu Amerika ia i si tete esa te iai o le mea lava fo etasi feiloa i naita olo matutua naito e ina fusi atu songi mai ia mai malfa manuianga ia fa pe na fo au se talia lantou ia Iyo, o le whawhitai o le loto. Ia te outou a outou maua fo le soifua. Maleola. Au te whawhitai atu. Whawhitai atu tele ia te outou ia tau te talo. E le ngata o au nei, ia o nisi fo iuso a whaasala lau matua whawhine. O loo whaia lava le nei ngā ruenga i tasi, au te whawhitai atu. O ta tofo fo ita mo ta vaai le manai o le tausi matua ma le mafuta i matua ia o fo ile vala au le tua si o tama ala wa halu wa mali o te lo mo mo tino o mali lo no loto a o sili fo ona mali lo to loto iyo malango so fuanga ni ele fa ava va upea ia o tanto mafuta mo na yo tanto matua a o le me sili na fa fita ye lo loto ua ova mare ka i valu se fulu, ka i iwa se fulu. Nisi wa lata le se lau pe sili e tu foi. Le matu tua o nisi o tatou matua o loo soifua pea. A ka o kaengi kausanga wa foa i le tua. Imagine, le toa tele ia o le ioe. Tau si sila mai fo i o tau ia le tala wha vau vau o le neiva i aso. Aso ana nafi. La vea i se pasi. Ile i tu langi le i Rotorua. O le pasi le ana lantou na momoli e tu tangata ngā luenga whaavaitaimi mai le tunu o tonga. Ia peita ila i o tonga mai o New Zealand. Le sala vea ai lati peia i eise si o whaamaunia mai wa maliu. Whaavitai le tua. Le eise si o wha confirm o maliu. Ia aina o nisi pe to wha e le to lima. Le nana tu le fale mai. Au na tu le fale mai ono le tūlanga o nisi o manuanga. Ia, o le ape i kau ke vai, a koe kau whekaria i mai konga ma Samoa. I tūlanga o whaalawe lawe tutupu.
ia e o mai le taimi le nei e le o whaapea ua whaamawina pe o ngā le se tūlanga whapena walanga i li mawhainga o maingi ave pasi. These are already arranged malanga fo i. Ia e ia ia le whaatamala i mea uma. E ia le sasi i mea uma. Iyo ai o le anganga lava ia i le wha soa male longolongo puia li mai se fo o mātou ngaluenga. Ia le taimi e tutupu ai mea e tau le o solo loto te fia reportina. Iyo tau te sila fia, tasi le au ngau nei tu ai ngā o lo tu ai ngā ngaluenga mātou te whaia. Sometimes you have to break news as fo ilele e te le fia mana o te tango e ta. Iyo e taimi e te tango i whaai loan ia ni tala fouma ni tala oto. Oni tala wha vau. Ai mai se ale tūlanga lea o le alu whaafua se i whaala velavi. Ia ai o le whaamamafa fo ia me se fo. O le whaasoa ili amatanga o le tātou purukalame ma le tātou whaamalo. Awane e taking for granted le tele o avanoa. Mana ia i o le autu o le mato launga na nafi. Sia matou whawhianginga pasta waita fata. O le autu o le matou launga. Wha o ngā te tau le avanoa ua maua. Wha o ngā kakau le avanoa ua maua. O le ala le winga o la te tala. E iei oe le ki ngā wakele ngā ele koe fia songi fo ile le wha maa vai sio to rua ele i arunga ruenga. Esa ora ukala. Yeah. You know what it taking a things for granted fungali every day. Oh yeah, I don't think I'm yes. But these little things, it means a lot and it means the world. Awalanga e yaila le kaimi. Ianga e kangia we lo lea ina ua te tupu wha le tonu, ma te tupu wha ala velafi. Wa matua e tangi lotu. Ngai halu e ke hala mai e halu le lilo i manga kuwai. Ai fiu si ka malo ai fangu oe le kaya. Fiu si ka malo ai fangu oe. Han, babe. Oh, ai ngari mingo ya. Seru eu fia moe. Anu ya. Leise me ai nga fai. Leise lunch. Leise lunch nga fai. Leise kupe. Ai kia ko ka marka avale wa sa tele na masani na lo momoli. Ai kia ko ka marka avale. Ai mai wa empty. Ka mai I wenga de pi fa e fa ilo mai e mule wa kule ele ngila. Mumu marmoli. You know, these are little things ya kako. E te tauna e tango e whataua. Iyo e te tauna e tango e whataua. Sau e se o korua i ngā halu manguia lau ngā luenga ringi yaso ia pui le atua i alte oe. A te tupu mai la whaalave ma me whaapea. E ke ngofo i lo loko e ui lo misi a le whaapea ue. E vai aia se me whaia inga lo koe fusi lo koe momo e mai whafomaro ia afu. Aia se me whaia inga lo koe punga mai lano moenga maro parangeke ulaku rea koe wafo awai la fusi. Koe wheala uma koe ma next door mongongi oro parangeke. Ai wala la pie ka musu au mai pancake va o tolu masina o savali di tolu masina e avere vai pancake. Io ai ke popole fua pe ngingiva mafuru ngingiva ingisi mama iki nga manga vonkanga kala la iro para alu o ifafo fa ma. Oh my good boy. Mota do ele ni to rua ele ise mea la ala fu na e ado fu fang suru se a faia o lau filifilinga e te novo to dasi ele ise si fiso zoani ia te oe ele ila se mea na o lo wala e asa uni te tangi o turi vai le ali e pui mai yang alo le ki fainga ruenga eyo ai le se mea la e kausu su e kisi solo e fu kongore fare. Ele ia se mea la e kausu su e fusi e fu pe ava pe de loa e na oi o le tari atu le fesini ava pe o tau e fa mai e fa fera ma ko ering
a e loa na o e leisesi kakalo kisi le nga pa ia io vai ia ona e hello na e de venga du ai lise mi ala e jinga ilo ai e ko fufu le poku de si ai me se ana ko inga ka mo foi de pi na ilo e moi mo unit foi le ala se so ai foi que ia le wai e le mazangi ngai ku for poku de si ana la ke wai ku ini akara ka mo de mota Yelena tatu malolonga a foi mai ya fa o tatu por kalami ele ni van a fia Leo ni vaenga tasi dua. O lo tasi fituiva tasi dua. Whaonga tau tua le Pacific Easy na masina toa November. Mawailo wa noe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tātou New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaua pia tātou whabitoa nao le lima tala pia whaonga ina. Teibolo watile ua awhatonu le itu lai wha. E le tautua whaua lau Blue Wave TV e mai sole por Columbia o le tauta iai. E le reivanga fo o le fiafi le anga le leo lo tātou matai sili i le langi. Ia, whatalo whantu pa whape o le whato e mai mo mai ma e sili sila mai. I le tātou por Columbia le reivanga o le fiafi. Ia, me se fo o le amatalia fo o le nei vai aso. Mai whaiva mga aluenga fo ia mai sore tūte whaawau. Whatalo whantu le to tele o tātou lunga o le proklame Facebook and YouTube live. Malo lava le ono sai. To tele lava nisi o tātou prefer lunga o le YouTube. Ia wale tamala nalau already ai lunga o tātou Smart TV fo i dili. Ia ngā o lunga pe vaia singa au koko sa moa yo au tafa. Mata lo le pe te mai mo ina ni tātou proklame. Ia e le nei vaenga fo o le afiafi. Tātou watu mo se i whaate ana i tātou wasa soifua ia le tele le utau nu mai. Pe a male lua pe tonu. Ia ona whaau le o le tātou proklame. Ma tā lia ai. Ia alo tātou au ainga masani yaso ngafua te itasi. Le fionga di sao. Alo tutusa. Ai mai se le tamma na whaatafi ta whea. Whaata vale solo. Ma pie liu lungo le vai. Ia o le anchoin mai le tā o le lima. E le deivanga o le viafi. Ai tomu antu tātou wasa soifua ma so whanau. Ai tonga lima sumariva tu sanga o le jina ia punipuao. Spizenberg. Manui tele lo wasa soifua punipuao. A lo whaanga mai lo whanau ai mai se au ainga. Au ainga. O uso i Zion, Utah. A lofa tele mo oe. Happy 59th birthday. Ia. Ma lo lava whaafitai le atua ilani tau singa ilo soifua. Whaupopo join whamuniaga me asiata. E ante oe le tina po oe whalitua a tonga lo lima sumariva. Tau sanga le so punipuao. O le si tātou waso whanau le antoanga o le iwa tau sanga o le awhawhine i a Deu Aililo. Ngena po o kina whaasavalu. Manuela waso whanau, Princess Jane Lelei o si tai mato anga ile lotu. Malea onga, we love you so much and happiness and happiest birthday. Ya, whaupopo i mawhamlianga maya asiata a mesor tātou porkalame. I le reivanga o le afiafi le atonga o le iwa tausanga o le afine i a Deu Aililo. I le nei afiafi rungo le porkalame le tauti. Iai. O le si tātou waso whanau o le atonga o le lima sumba le tolu o le tangata au le leile nei. Tawai li kati sua. Marui tele le atonga o le lima se fudu ma le tolu ka fio lau e koi inga fo ia li. Alo whaanga mai le tina o le ainga. Io e le tina po anti avea. Ai mai se si au whanau whamanui tele le tua ilo wasa soifua i le nei aso.
na ia mori tuai malo faanga mai a asiata ia te o le uso ia lau fa autotanga te wai li kati sua ia mai le nu au le lei lava le nei a o le mamao ia o papa sa te ua masata ua salafa ia le na ia mai si fo i nai sa maunga io mai se fo yo sa tu ya tu le ke le yo ai le se hu ka ula kala ka di town manu ya la tanga ro le maso martolu tu sanga ile so la fa tu tanga te wa ilikati sua ya mai ya ve se fo fa na me se fo asia ta bahana ya mo oi ile ne yaso ole si tato wa sofa na ula le na text mai fato a o leva na moe sia mani mata fa ole fato a mana tu ala sofa na usion tina a to angol varu su to sanga ole tina metu ya sa tu wala to filau mai le fiongo I vai sala fai e polo vion palolo mo de tele le to angol varu su to sanga ile so lo fanga mai sia utama fa longa ta ya le tamalea o sia mani to fila e ka usau ale le mele o le moe lo loa ai ngalonga va ve mai le sofa nga o le lo maku ale fa ko a meri mai ngiwa a makar pokalani ya amuri ya joy ma asiata ia so soi fo uma po sofa na uma o le ua atoa ile so afa pe fo itate masani le lei tate ainga le lei tate wo tate o uma le ta fenga ngale inga va vala la ta ai o misia o neilo waso fa na ona te muso ta o mai lo matua tele wa yai ele a fa ina le fa manui hantu le tua ia te oe I lo waso soifo. Happy birthday to you ya manu ia to waso fa na hey hey ho hip hip hey hey ia na o popo ko mer pak ya mo to waso soifua o nei tatou fasi silanga ia mai le tatou Pacific Family Health Group o lo ia nei tatou protect your future immunized today for a healthier tomorrow ia o tatou tuipui lava foi mo le fanau mai se foi oe mai isi kanga ka o mako kuai le ifayeng ka ko kuipui po tuia le na tau la so kui pensin o samo wa I meta o tui fangata e meta o tui pensin e ki vai so le e ka e feo wa I so ronga I fafingi e asoa pe le asonga pe asoanga ako fo I ya mo me I e tata ayena I pepe ia masava vali so le tomo fai tui pui e o isi fa lo mo fai kui pensin o ka e ka unga kui pensin ai o ka fefe fa pe fefe e uma nga kui ka I ka ai o ka ora pe ora mo va ai ora ma ia na utu na tu lunga ia no foanga fa te no mai tatu tui ai mai se tatu no foanga le na ale Pacific Health Group ia le fionga fo le mai tai pule ia vai fangaloa na seri ia mari tatu au fainga luenga a wa ka ko kala ngoa ngai le melia ele lo por mafua angale wala yo na to sila le to tele o isi kanga ka le masa sau le o ke mi ai o kui pensingi nga fainga wa ya sila nei taimi mano fonga wata oilunga ia wa so tui pui a fai foi la wa eva ia tu foi le tina le ainga por te mal ainga o fai si lo e mana ia foi lo wa lu ave fai so ku pensi si kau fa va ve e ave si dia ku ya o la ni le mera ka mai ka si kau fa ten o langa wa kau si lo ya le na le si tanto fa si langa le o fa si langa le on amata second international webinar or instructions umama information si uta o mai lunga tau te afifio ane matanga ia ne ia o le tato second international webinar o le asolusu ma le 2 November lua fe lusu ma le fa ile sutasi le dayao anga ile kwatete el sumare lua I le huli New Zealand online ia ila tou a fo le sila mai mala tou sila fia le fufuanga le nei
ia o le faamanatu lea mo outou ia i lenei vaega foʻi o le afiafi te lo pauna ona ina tatou faasilasilaga ia ua mafai foʻi ona ia i le tatou ofisa lenei vaega o le afiafi toe faatalofa ma toe faafetaia ai le agalelei o le atua ia i le soifua ma le ola ae ua mafuaga fai aku laʻukala auā e oo mai lenei aso ou te lē malamalama po o le atonu le uiga o lena o e sao laʻukala afai keʻi ai laʻutala lea koʻi fai mai saulimi makua omiomi mela lau laiki pe a faapesao laʻutala lea sa fai mea taʻutui pensini aso ia ioi o tui faagata sa iai ma mea na taʻutui pensini e oo mai le aso ou kelei lopo le anema po o le le aoga o le mea ga e kaʻu o le kui pensini ia si tatou faasoa maia sa fai yes I remember that clearly back in the days e ke vai la afio I momentu ai muri ne ia fatoa o atu nai brams manai o a uma ia ato fo ia le wa fa nau ka mai mo ako fa le e ta ai mai luma pe fai mai tua a o ka mai nga pe ko solo mga ifafinge ia so i tu lo nei tina ia nga o sai rua o ia fa angba ia nga pekingi fo nga o ia nga fa nga ia lava o ia afu fo ina wole o toe ia ona vi fo lo le sai fa ta fa fo ile e la tamana pi o sai nga ai pe kai fa pe nga sai nga o ako vile la ka vi ka nga ve nga ma ia le na ndela e pe fa mo kasi le sika wa palasi ai ro mar pepe nga ai pe fa e mai ia fo ringo pepe ilang kausa minga le watole o mafaunga lelei o mafaunga lelei o tinasa iai e amo piko kasi ale to tele wa lunga jato programa to tele ne tatu tina tu sa amo piko kasi le fanau le pepe ai pe fa folasi lelei mai foringa e fa kilo pi fa ka fai mai ia ilanga uro mea ai ilanga kanga pepa mea ai le upe akui ia na feo ia leo na itina ia ala he matua maru pui ia ta metitia o le ta oto a fo ile nai ta oto le taimi o le afafanga ai ia ai a feo ai la fai la mea o kui fangaka o kui pensingi ia o le fesilina o la fesilina le tuinatu ia kui onga o le ala le me tui pensing. Honestly, I'm for real. O au le sisa kui ma kui pensing. E nei no por ma fo anga le o Wo I pingi o nka vale afi. O le sa fa penisini me tato o tato light. What is this? Ele o le alo na fatawaina o le ale kui pensingi le fa manga ia wala ngo te fa ia u ile Pacifica Family Health Group o lo lanto fa wa ia fa ngo ka kukuia wala nga le la tato mai Samoa ia fa peala ka ikai nga ka nga po ale ila o le fa solo mai ya tato te mini out of city fa ele no pole mele wa tato va ia ile ore ka ke o le ola ani mangoru ke e muri ngi o le tau te pisa ia la roto pa urpensini Samoa le tau urpensini masua e muri ala fai me ia wale vanga fa pensingi kama sa o ya so al ma vanga voi le tele na o pi tau talali ha mi ois ia o kuia fo yo le onga o tu yo le onga o tu fangata ia maleano no yo le mautui na fai fo ina yes sa o le lei ia sei rosa o le tuilea o le peninsulin le ngala that's the name of fa oi o le fa Samoa ngala kama se o le mea peninsulin or penicillin or peninsulin or however you call it ale ala le nga fa Samoa o i vo ai la ia pakka ka ko kui pensi ia si kau fa fio rolo fa pior kui pengi wale kau pi amaka mai le penso
su e kamasisi ia ale la ua maua enga ia o le whaataua la lea mo tātou ia o loa au ngani mai ai tātou Pacifica Family Health Group e te tau ona whaia tui ia pui mo le whanau e se mai kui or kōwiki o e ilis tangata wa avea le fia i kui or kōwiki ma mea wa te ia wale ango i kui ia no ese mea o tui a nei o tui sa wa na mai ai nao na po ma whai mea i sa mo lea la e whangu tua i le Pacifica Family Health Group e te tau pe ona wha au tui nei o whanau ai se mea la o ia kui or kōwiki ma ngā mea uma e te tau e te le fia wau pe wa avea kui or kōwiki ma mea ua matua ma maawa ia ma mawhau isi ma mea nei o tui ia ai whaafitai o lea lava e mawhai ona sila ili tūlanga o le tātou soifu maloina Saola Vitolia Anthony o le penicillin is that how you call it? Penicillin is for antibacterial le na ono le whaasamoa ngā sa iei tātou Samoa whaasamoa sao ale upu tui pensini ia le nala ai sa pui mai ai tātou ia mai le tele sa ni sino makua ai sa pui mai tātou mai le tele o whaalawelawe whaanatura e kui pensingi ai pui mai whaanawelawe whaanatura a talo vanto i le tō whawha tale vave tamale mai lio malo le tali au na lo le whaatotoa ma lo le taritinga ma ia tu foi ua maea ona whaatotolia lo la e le langi te tau ma le langi malo fie le atunu mo mole le wha malo whaafita iatu ia me se foi nisi o to uma o lea ua whaamai aina ona la e pe taina lo to la e le malu le atunu ai me se foi o le te tau le ale tamatani ia po le la e Samoa ia fa malo atu malo le tali au malo le tali tinga ia malo le tangi fao amana ngo me malo le tangi fao ia malo le masusu malo le ono nana io malo le tau felau io malo io le minoi o fa malo uma nga e roku walanga o mea uma nan tutupu le taimi a o tau osi le langi te tau ma le langi malo fie ai o le taimi la ua mai ai ia wa makua no school before uma le mau ngasu i o le mafufau o le mena le na mana ia le tūlanga lea i le la e le tunu io o le mana ia i o le la e le tunu o le tūlanga fo ile e pau war kai me ke kinga ai o le kai me pa ile le sau fo ile male au e tu ile au pa a o le taimi ai o mai wa malolo ia ona to a fo ila ia ia malo e sa o marisi ko inganga va ai ko ko inga la kasi nga fa fingi wa kare malo si nga fingi ia la ka kare o su oro peki ala va ai ko ngar ko inga wale la fokaza ia se uso to farm to fai vai a tolo wena su oro peti la fokaza wa ngor kama ora nga fokaza la kama foi le sila matua sila kokoa ele la fa a malu sau su ala kama oro peki to lo so fa to lo wena su ai vai merka malo ale kam wa sio nga fa fini ia mangkua le au le ia le ka sa unia le misamo e vai mengo le fao le au koso le fao na une ka uang ngora o fesi le vai mesiko inga ngare ngofo for ko inga ma lor sau ya nga o kufunga le kadia ku ko ingo skamo korowenga su olope ya ma lor ka po ai e vai merko inga ale le fa de koso le wari i tu lo i pa o nga vai o nga fi pe fa ko luanga ngofo for ko inga alole sau alor koso nga ko funga le kadia ku ai le ai ma se kadia la wari ngofo for ko inga ronga la maka ko mai ma lori il sisilaki
ai mai la fa o ora wori ia ko e o le lango au vai ora wori e lungo vai or ke la fa o ke I fa maior ka marking ma lori sisi laki vai de ke ai vai de ko ngo foi lungo tato vai tato yanga au koso o ko sila la o ko le fa o le ko so le fa o ngi ya o le mela na tasila nga fa rupenga o le mele le o ile tasila na fa rupenga fo la le o ye nei temi o tatu tanga tau ai me se me o kanga malu ai vai tu lo o le tama po o le tama wala ngole karu ko ro ke vai ko ro wa o mianga fa o le koso ele ko e mai lunga ya na tongi lo le tama na ya ma lo le sisilaki matala noama se osu le tele la walanga tele na ma ele le tele la uso tanga na I le tufunga matala no fo ma le uso ya tolo wina mareko matala noa ma tolo wina mareko fatu fasi leva fatu lo to far me to faiva o te lo ele fai ngofie le ngaluenga le toso si ka ko wafi vo au kapia ele fai ngofie le ngaluenga le toso ia fa mai ia le to farm to faiva ia asi le ole filiale o ngaluenga le nei taimi o ia ke alofa fo isia o koso ia le no forma ia umi fo ibalanga o ngaluenga ele topela ua le tanga tufunga matua fai maria ina ia solonga le mata mai le tatau lona tulanga toto o fakwa o ala ia o to ia pe ai tele na va ia e le mo wa se vai o le koso ai fa mai ia to luena mareko ia o malu mai asi o ina tana ya matu o ina tana ya matu so miti pita tiva ia tupi o ke sa fa mo ma sa fa man menga I ka wa el tava mai pe kai kof kwa yak ai o loina fata o to se langi malu o te fai tu ia tama o te fai toli maka makarka ko ngaluenga le vatu e kuru maka avali o pe te mo vo e mulmule tu le fionga le menga I tau au kera kua le vanga paka mai ka vale le au koso wale manga mua au koso pe afai o malu ai au vatu tulo ai au vatu nei ia e tolu nei tatu songa imiti la po a kingo le leia e fi ur makuo vai kari mai or ka paka ale ainga e kofu kai kasi e tofu ta itasi tule au toso pe yo la tau avatu foi pe o tule fia e pa wa fo yo o le nei so fo ya me fo ili o nga vai o ko ye ka so nga mikiri ya ale fe fo au ko so di o la di ya o ki fo au ko so ya ngi ya malo la vale fatalo fatwa ile la e le tino yo tatu tala tatu talie ya la ya o to te fa pena ile autoso la ngai le fa ngofie o la tu o la tu faiva al melana na usa uni la tale malu le fa tu o so ya la pepi wai lo la la pepi wai lo nge la pepi tala or ko inga skaili le ka ku punge le au koso koso de ile ko mo wai koso ya songi o koso ya sola o si la fia nge la pepi tala ileni ele aila o le ka mo war kama le or ke le or ka usi la fase pasepa marka na o le taimi o le anta il fritua ya le ka usava vadia ku ngai kama koso ya ko ka ula yesu foi ka koso ai me marka malo le pepe ala le pe ala ai me mai mai ya o fa se ru malo longa mai so koso o ke koso ha u va lo ko
Ia, o tau fo i le whaatautolia le la ei ma le langi te tau. Ia, o tau iloa le whaatau waina o tau la ei. Ia o tau iloa le whaatau waina o le la ei a le tunu. A e fisili mai a tea. Po o ai e entaito i le pea. Pea e fisili sa o mai a kia. O ai a siata e entaito i le pea. O se mea e tatau o na fo i le so o ngaka i so sisi. Ia. A fai o te tali atu i le mau ia sola. A to i ina. Lea ngai le mawhainga e so lia le whalo matai e au noa masoula ei. E ke alua i e kaukua le whalo matai. Ai a fai o le fesili e fesili mai le tūlanga fo i lea mea leo le upo le entitlement. Pe te tau a i a te oe by right e te tau ona e wea ina le la e le tunu. O lau tali, yes. E le iase, e le ise mea e pāpupuni e fua oe le nā mea. I oe. Leanga e fai tau a lau tau tua vai. E fai tau fo i lau tau tua ai tau malele. E fai ka uma. I oe. O lesi kaimi. E sili aku lea o ngā o re kamaikiki lea e kālanga pe ai New Zealand, Amerika, Australia. E sili atu lo nā o ngā. I lana ngā luenga malafo e re kupe fai e re mongkanga o ngā mākua rei Samoa. Ngai lo lesi skurou, ngai lo lesi so ngai miki la e ka peko solo i Samoa ka whawhau ia pia ma ke ki e le o alu i nuu i tua o lona nuu monia e le o alu e fai se tau tua. So le winga la ia le fai atu e lau tala. Wha malo si au wei o tau o alo ma whanau. Pā wale mea. Ia e iloa le whaatau waina. That's all e whautua tuai asiata man por kalame. Ia e iloa wear it with pride. Wear it with the meaning. Knowing the meaning of it. Awane i whaia ona o le intent fo ilele o lo ma fau you know, because she's got a malu, I'm gonna have a malu. Ia e iloa le tūlanga fo ilele o lona whaata waina. Ngai vaila ia, e ke iloa lolonga whaaka wainga. E te iloa, wainga ko sua ia hana. E ke whako ko, e te iloa lolo na whaata waina, te vai i lau tala le la whaata oe. E iai lau loto, e iai lau loto fo ilele le tūlanga, fo ilea you be careful. You are so careful iau me whai. Honest. E longo fia li tangata ua tā, e na o se vainga. Wānanga ruka kukara ngoe le meaning e alainga ka. E answer kali lea, so se sia, yes. Lea ngai le mawhainga whaapakua o ika kou le tātou mea sina, o le mea sina e entaito o mai ei tātou. Lea mea la asa uel pālangi kālanga pe ārek e le ngufongofo kako. Lea mea la asa uel vua le lusia si a mangi o le sainga pipi i ronga pa utu lou le mea sina le tātou watunu. Lea lana leina whai atu lau tala. Entaito o mai tātou, po e se full Samoa, po e se half Samoa, po se quarter Samoa, o a little Samoa, or married to a Samoa, or whatsoever. You have your children and connections into Alpha Samoa. You are part of us. O lala le wingo lau tala. E te entaito ai. A olona whaata waina, that's what it makes a difference. O ingala, o ingaloa. E vai ese ai loa tātou i le whaata waina o le lai. Yes. E heres kenkiki moris kamikiki ngang kār whai TikTok. Honest. E lesi na mafua na tā ona o laua vai atu, langi followers a lesi whai TikTok laua iai. So, therefore, I'm going to do the same. See? E lesi good purpose, e lesi good reason le ngā mea. I afa apea na e whaia, okay, I'm gonna have a malu, whether I speak Samoan or I don't speak Samoan, it doesn't matter, because I'm gonna wear it with pride. I am a Samoan. Ole showcasinga leo, o true ID, identifications. I am sick and tired of being called palangi. Wa iska me ke whapenga.
I'm tired of being cool. Are you a palangi? Are you ai wai ide se makua wear it bright or makua bride ilanga Samoa. Atala lo la ona, you just sick and tired of people questioning you whether you're so and so and so. E kangoloa talo la e show ya la ko you are Samoan. E ke weinga e whailau tautua e ke pikifu. E te iloa lau tala. Se lau pasenge e kurunga. Se lau pasenge e kurunga ngai lore ka. Ai le se winga. Ia, ore whatau ala na. Ia, mo tātou ia kapisa ilea mea matulanga whapena. Wa e langona e oe ia o lou taimi, wa e langona e whai ei lau tautua lo watunu e ala i whaafiafianga. E ala i, vai whela oe le malu o le teine misa moa leo moe moana. Ese lo fia e nana o fia e tau le tau tala moe moana e kau le vilia langa ai lau afi e tau le whaia lona tuinga ua lava le sila kua le lalolangi a koa ilanga malu e makua ese ai a le lau walunga male e longo fi a me Samoa shi Samoa ia ua matua te le tautua le ata maita ia tatou le tunu e le whaalau i loa ino tatou mea sina me se fo tatou tūmanga e le o iaila se kau kua fo ile le o alu moe moana e kau whaingi ngi whale la langa i Samoa pe kau alu e kau whaingi la unga pe kau alu e kau wala vala na tautua e ala i whaafiafianga ma le mua a wina o le atunu wala vale na e whaeloa tuai. Ia, e mita i lona tū wha Samoa. Te lole wa join mai tatou au vanga. Ia, la tatou atu malolonga. A foi mai. Whaafeiloa i le tatou ainga le fionga le sao. Ia, e mai se foi o alo tutusa. Ia, ma le tama na ioe. Na te tau i le vai. Ia, whena wha ma demo le vai. Ioe. Ia, pe a mai an tatou whasalong wha pesinisi nei. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina toa November. Mawailo o vanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pia tātou whabitoa nao le lima tana pia whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whaamo moli mai lau telefoni whebe ai. O lo avano fo le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni. Ma tino ile la faina o lau tupe ai nga whabitoa. Mo le tutongi no pili o le bai, mo li maisi au nanga i Samoa, o lo mawhaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele, pe walau mai le telefoni o Barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer, e whaasawa i lo taimi a mwese wa taunga tāwho i le pensini. Pacific Easy, o la paanga mo tupe whaamo moli i Samoa. Seal Plumbing. My shower head's fallen off. I'll see you soon. For all your plumbing needs, call a Seal. No job too big or too small. I'll see you soon. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo. Le tula e lima le tautua whaua walau Blue Wave TV o te whiwhia whailo atu. O le ua mawale ava noa o le damana wha amalemo pena wha atawhea. Ia e le i wha atawhea ala i le vai le tama. O le tama u wha atawhea i pe au manganu ngalu o le ea. Ia o tau mawhai ei mai to ina mamai o le mapuru kalami. O te whiwhia whailo atu o le ua ava noa mai leuso. Au le lei ia Mau Hunt.
mai Samoa i le reivanga o le fiafi i runga o le whapoponga o le tātou por kalame masani o le taute ia e ia songa fuo te tasi. Malo le sei fuo folau, malo le lange mawha ataro fatu ia te o le uso mau i le por kalame masani le ne fiafi. Malo sei fuo manuia asiata, whawhiroi fuo le mamano le atuno o pai ona. Ma ua mai tātou por kalame po whea lava le tua le larolangi o mafuta mai ai. Ia whawhiroi atu le nei maengo le fiafi le ua a 10 minute te aile tu lai 5. Eo I Samonei, ia mau te tatonu fo ua. O tele ona tau nuu ia nei tangata whaingaruenga fo ia company ma business tu maoti Samonei. A wao leo lo wha wao ona malo lo ngaruenga malo. Se iau ia le aswa tai au. Ia whawhenoi fo I nei whawhenga mo lato whare tuolo tapua ia tato whamoimoi ia fiafita itasi. Ia male Papa tapua I foi nei matutua po fe lava le ture la rolangi seta ta pena proclame nei ava au mese tina matua ia ma fape mai po ta pena tu tato proclame fa tu le wai wole ngua fola awartina seta o le ava kali ba tato proclame mo wai se fasiringa malos mai fa mai ia wole o koe au ngangi fola au ia fa no longo lava tato proclame ya so fua ma proclame fai perta ko tautai ai I lunga le la Tarpu TV I yaso taitasi orwa yaso mana e tato proclame masan ia e mau ai lava lona malosi ia asiata whawhelo I nipa ngana fiafi ono le ito ai tau nuk po ia to ina matua tato proclame ia ai whawhelo I nipa ngana fiafi sofa man maro le ni wharu Isu Kristo ia leo mafuta tu Samonei maranga whaloli Malo whawhitai e matautia le background lea o langa o le tau mate lea tunu po o le mea lau sunga o lea e te whai por kalame mai I afia malu. Po o le mea o le te whai por kalame mai I le afurilo. Ia po o le mea o le wai alu I tua mao to le mea le sa I le tupu I tua le sina lei. Ia atu maunga malelanu mea mata mai o atu whalenga ai mai seo nai ori oli nai tua atu. Ia ma lanu lau avo sa mo o fea lea ke iai le kaimire nei mau lea e mana iai le background o lau o le tūlanga fu o le tafa atalanoanga. Asata o le anga I le tua I le anu ia le pata. O le ala wo ununga I ngei fo ngei I le mafa. Le wo whakafa I mo karkarango aku. Le maa ngai o le manu. Ioi. Ia le fora wo fora le ori le sei pongsa sei le fun ka ka vai mede ia ai sei lo ori ko ka vale ave ko ina our fik asata tu langa le ai Samonei au le se vai pango o te fa fe kai lava ui tani nga malo le na umani o lo o fa awa pe pa fe tai fo inu umala la fanga o pulenga li ma fai pule komiti ana tina ia o malo sole no I tapenanga o lo o whaawa o pea o na whaamama. E le wangai anga pasi aku ia raka ngau koka ngai lo ma kua sabat vari bea mare la ako mai e kaile o koka ta whaala. Ia le hauke ngofo mo whasa viri ai. Ia makapenga penga koe ka pokalap. Siata peo tūlanga le peo whafisili ia mamalo le tunu. Ia malau tō whaafori ne vanga le fiafi malanga whaloara. Malo whaavitai tele. Ia ranga tai lea o le miti afu ma le tonginga le tatou tautaia e lea te la ina. Le aila e sili atu le ata o le tautaia e ia oe. Na ilo sila ma marisao. E sili atu a le ata o oe ale na, o oe tonu ale na. E a au se taimi foito ai tau nuu mai. O lea na sent na iau tamai lo keki o Australia. O lea na o senti nai nei lava ile i amatar por kalame. Ai o maua mai ai no fuanga la iai tui vasa. Ai le forsi sila yo le tunu. O le mele le te le na le maua se la mafutanga malona foi to lua. Ma fuanga foi le afu ai na tu ufa no foi tu le moleono masina i tu o lona slip out. Awa o le no fuanga le o te le na mawai o to sisi le mai la no fuanga le mawai. To vai o to. Saua mai le mautanga se ngase. Saua me ilo il frepinko. Wa sila la mau le tūlanga le o iai le sa o le tatu ai. O le me foi le no tau mau ai le tūlanga le sa peina asia le mautanga se ngase. O le ngau
tūlanga le ngau le angor sele ni le foi la uma toe o ile ia o i foi le a join mai lunga le a join mai ai na le fale pinko ia ama ia se fautuanga i le tūlanga wa ia walanga o le pele al sao ia ai te tau wala foi ona mai sau fautuanga tu sai o le a tau avea ma fa mai malosi ma fau o sao na telele na saupi e tau a tuai ma silo wai mai lunga le tatu por kalame mau Yo asiata pa petai le avanoa yo e sa o lele lau sau noa sa fau kua le fo mai sa o kusia ku le fo mai le email sa fau kua ku yai tau tuana e fia sui fala au e le ngaka fala au malo fo inga mo meu vai sua vai por le tala vai le sunga ia por le tamasa o fo tatu ainga i lunga tau tai e fia sui langa tala vai o ke manga ave ese ia fala au kui ai ku ia fa un pinko eu que le manga ko avenga vai fiva ai o ye pepa pinko pa le ko vai ku o le o kala fala o vai sa taro vai ku o kala vai le kala o vai ko malo si ka eu pe ya va ku kala vai le ngo e ale le ava ku ye pepa pinko o fa sanga ya ai pe ya le o fa ta si vai ale sa o tatu ainga asiata pe sa ta vai tau le fa fe no ya ti e ta mai atu vasa wala ki ale va mai o le mela le mana iai fatol mana i o le fio me o le sao le ala vai le ni tatala fo i o fai iai o le mele mana iai lo le to ai tau nu mai o le lava o ta ua lava fo i o le kamisi o ko inga i o mi fo i ele i to e o mai ia a wanga o le ia ro sila le ki le ka wakala ia ele o fatalo fatu lo fio ngali sao ia a fio mai mtala mai a o lo fio ngali sao ia i le nei foi vanga o le fiafi o misia o e ma ua nei ia me se foi o le tato programe ia o mai le na ia tūlanga foi sa e misia il programe le nava yaso e fa mai uma tangata ona e mai fa mai a au lava no fa ya tu ma uma mau o lai e te alu e fa mala 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 so fa matai o le tou palmia le na foi me mai mai sa to pola ia fio mai mtela mai a alo se fo mangia i nau to fa va malai to fasiata o la valea o le kapteni fo tato awa ye ter kongo nga bu mai o nga du fa tu lima male sunga ya mau fo i le marbal pai o tato tunu e me se foi o na tofia le tu langa fa lu pe uma ya ngai do ka tunga ya da ka ko se e ye lo fataro na ai fa ka lo fa ko ya ti o ya lo tusa ya fa pe fo ya le taman fa male mo le vai le sunga ya mau malo la wale le soi ko mangia ma ngai ngi ya sol na de de sulu mai le la ma ka ngo fie me uma te sa ale upu vo le pe ya ka fie pe ka ke ko pa po winga elo ka malus ai akele me lo ka ma fo va venga ka anu fa ma ya singa ka ngaka ya ma sia si foi wa per va ngango o ide me nange esel mo me ka or ka oko i fa ma i melanka or ka la ma i fa ma esel me o lo walu e asi ka ka ma ai ese foi me ka o le fai sia kinga o ma ko ku sa pekele ma ia re kai mi ka wai o nga e alu yo appointment fai sia kinga pela o le ki ka sia la le va nga le ko kele ma ia e ka o le mo le fai sia kinga io mo me ka o temporary check up for le ara in the middle of the week ia fa malu ko ta fai kene nga ngo ia ai ma ia kele la baba ya kuringa so ma ka ngo fia ya o ia manga ia kere le mikia fo se uso ya mau e ala ngo ko manga ia le mikia fo ta ya mau o ngai lau kere long faka e maka ri fo se kanga kala ba ya da nga le yo nga leo e mo ala ba sia ki le lau kere lo faka pe kai per faria or faka or ka bo kuriaka pe kai ko fa pengare ya sola ya ka ko ya le palaide i le maka ringo le ka nga mo volunga ke lelo faka pe kuria ka querer kingo ali se me o yai ai e malosi vo idea ia ai e ser ma ni fe fira una nga fia wa o le ko e fai mai pa ko i ma ko fo chama ko ainga ia wala ngo pe o meren ka ngo mer fo ma e kiawe ai ni me ka u fa le ko ngoi ka ngo ro ko fa ma e pa fia ma vo pau ia mar me ana ro fa mer fo ma e ka nga ave fa fia indio foanga vo ye peina ngo foanga ye kialwe e faisa u siva wosi pinko e fa fie ma fo ma ko ngi wali masura ngai dunga i vo kiro o dunga kiro la kia ya or mera nga le nga sa ro ko pa ma u ka kur ma ko nga avisa o ngo foanga le la
e va venga koe fa fosia lo malosi pe awar koe de o ke binko le menga i lo makuam ko inga pe mako kala yaso la ia ai malora ba mor amaka ka karambe la to pa sia tan ye manga yaso ke wo fia para ro ko fainga me ka ko waso fa ngau le la pa sia so fa ngau le fa ya mai ele pipi ya fa mong yang fu ka ko tau ta ya mala sunga ko ai pa wale mea e kera nga kang fa amisi a pa fa pe ya fa pipi e toi malu fa anga o le tato tau ta ya e fa pe po da ya le fa ta ko nga sa mo fa pe ya male la fionga tato purisiri ya la fionga nga kasi ya fa pe al mele ya lo wa amisi nga kasi a pi ya hana ya lo pi hana ya o fa munia nga mal tau ta ya e fa pe po mahana ya fa uma mai lau fa talo fa uma mai lo fa talo fa lo fia ko va ia kia o ro ni eu ila velo fa kasi mai foi sia ka ko so le si kamole alo kusa eu quero ai po pisi sia ka ko so po ko fa fangua le ya na o kai minga yo la wa e ko manga mier kan ngo kira ka ko sei la ba kai me maftanga fa matina la inga wa o mi foi yo wala mala ka foi on kan ngo no pisingisi ya po a foi me pisingisi o sa pala yaku ya on me foi nga kupu o kai minga alo o la ku ele como fenga me pisingisi va o nga me yo miskerio dilo menga e quero mal ku nga mau ele ka o si ko do me sa ku ya ai o la ngo ngala fia fa malo fa tai le ka ko felo ai fa tai ko wa mau ale pero ai nga masia ka ku pelo sa mo lo to ya nga ngale male fa lo tele Alo, ana mele yai. Ya ele tio foi se mau lenga o le to ino le lo to mai. E mana tu foi yo a yo mo tangata lo to mai. Ia e tu tuala ia e angi se sifo angi se sae o matu o saute. Ia e o fo ila amu ia fo ila le sa o mau. Awala ngo tatou pe ia tatou wo fai ka ko siaki. E peina na la tua to e saulo. A le no maua e safari le lua vai aso lena fai siaki. E lua vai aso lena na taufia e fo mai. Ia, e lea faina la le na vaenga a o le fianga siri. O leva vai atu sulu o le tino, so le. E pei wa koe kala voua di ile sa o ari mau. Ioi, asiata pe o tūlanga nā le ta o watu i se manatu. Ioi, o ke vai aku le sa o sole pe o le koe mangu mi umiari. Ioi, ila uia va ai aku i gei sa moa. Penga ru fale mai o mangu mi umiari ka vai aku sole pe ia ile mele wa le fala ko piko le. Ioi, ia fa fetai asiata wa va ai toi surortino. Le o toi sang fia mai le ele to fa fo ya tu vasa. Ine nei foi aso a fua o tato proclame masan. Ai se fai se kala la ile le vaenga le sa fe tu i basa. Ile sa ilinga le o malo tanga ruenga. E fua faka. Ke lo e sia tartala moni o ke fasa o tu i basa tu langa le. O le kaiminga i kalu mai kaiminga fai le mon mawa Samuelu maka o Samuelu le faka furfurua hoi le. E le o koe fuangi faka le kaiminga i siata. Le o koe whaia le mea ngan kaimingi. Me le whai loa tu iai. O ai uma o lo fia o ngan wenga a pe furfurua pe le ai whakawhaka. A wika pone le o koe fua. Wa o ngā whon mon mau Samuelu wa ka hau fia koe mangambia. Ia wa ke whasa o tu i misa. Ia mare nganga whalo ano. O le vaenga le o te io ina se laupa se ne mau. O le vaenga le na e a fea o le sa o wale o toi manumi. Ma tu fa fonga le tunu. O le wingo la utala. Wala ngo o le tatou ai nga la utele le wa tu sa pe o tatou ia o le sa o maru tu sa ma tama na fata fea. Ma tatou au ai nga anto le feito fia fe le foka ko mai lunga ferka ku karangonga fa ai nga. O le winga la le uta fa tu ai. O te fie lo po le a tonga fitinga ia sa le sa fa ia le sa. Wala nga a o tong fitinga fa pe am folinga ya pe walu lo ma fau ya Michael Jackson. Taimi foi le na tau ma fai ye fa pa e tama. Ioi. Ya o te ale le va tu pe le sa. Po a va nga ia ma po ni kulimi ya po a fo i vai la au. Ala nga sa o ma tu ha mo mosi hari folinga o sa. Wa mo mosi ya fo ile le. Maria lo fina ngalo sata ele tadi marisa. Wa koe fo ia la uma fau la usau noanga i kanga pe. Ila wa nga le koso. Ola uwa aya ko le sa penga fai koso ngar fale mai ngai.
Ia se ta fo pela va to ya tu masa se isona finangal. Aftai mo de fitiri foi. Ile ke mi foi wa fa kat kan ngoi nga foi le pusu anga o lo mangai foi pusu anga de sunga ya feta ya male sunga ya Andrew Mohat. Lesa ava kwai lo fangunga sia tai lunga por kalame. A wala au mayar kama fusu ko kongu wala ba. Ai lua so ka u mar kusia la officio. Ia ngai ku sia fiore officio. Ia o su enga lo malo sia fitness me va penga. O ngai fai mai e lua se lau mon kupu mika le mau le me mai kama fusu I kua I longa poku lai ka penga I luma le mai. E ka kaula ia awang e iso sela fungo fie foi dele. Ia walange ku mai lima e ka kau fit. Le la wa amaka ngo o ke ko lengi foi le fa ka mo le amai ngai luma o kama fusu. Ia wangi amai vai mai ia kanga ka hui maka wa pa u la lo le kamare amai kama fusu pe ya mariki ku e ke wa fusu ya mohat mama ya feta apa u fua wi ko mai ala fusu kama ko pe ku langa pe officio le fa ma fa ya o langa me o mai ala le yo o kem sala al beso ngire maka lo pongo wa le chim ya ano lo fa ya wa ke wa ula se ku langa nge ke fo wa o mafaya kamisanga seongo ya ako nge ke ko ya ko ai morke minge quero per amanho campuso ya per caria cura e fa ole fa morsking wale mara kisaj yang kene ya ole ke minga wale ko mor palo la o sa ola mau ele se la usanuanga mana tu ole fisio le fa pertania po le ngana fa so fo marloina a ole toso ya mare fo o le toso ma le fofo ma le falo I le fasamoa lo no winga la ele se la o lo no winga la o le fionga le sa o le silena la vea le toso le na toso au tapea ya sata o ilona o te tere na ka ikama ikawa wa pe foi le lua vai a sole na sa no ya sata sa ya tu va sale il farbai e pe yo ko fa foi lo kama fa foi le e a mai longa ngofo mafuta I Martina la inga patulo fo tina pe va pe mafuta matato por club o leo ka vai akua pe a ngofo for falo va ve ngum for nga mai ere mele ha ko le a ver fale mai e pe ko e felesi mai ma ko mo mosi mai le ya foringa a va ya fo tu gasa e vale nga falo io e sa o mau ele a foi lo no fa tu ele to mo mia muri anga fali tu se leo to mo mia tele le fale la fole na wala o fa mo le maule no o wa tu nei ya e ono masina tu o tua io e ono masina e fa no fo esea ele o to mo mia tele tu to no le ai no winga la ave rola le fale wa pe tau fe rola le fale e wa pe na se tolu mita le va o le slip out il fale tele luma ai e lo no winga ana una lola ia le fale tua por tau si fo ina ia maualo na sa o tonga ia wa matua tu le lo ave le fale mai which is ma mau to titia luai tu lai drive fale mai ia e u le o le me siri mani tawa o le o tatu tu va ia ile tu langa fa fo wina i o le soifua malo loina o le fionga sa ia pefia momoli ne wolo faanga I le faletua le nei le tausi le nei taimi la ufionga le sao ai tau tele fanga solo pe la tatu fanga solo ne ai o le avia vai o le bo ma wa ku o le bo sa mo fa pe e lo tu la e try ba ku I le fale le I le fale mai o sa mo mo fa sa o le fa ku le o le ku I ma fale fan mai e penga le luamingu ke wa ku yai o la fika ma o fa ka mo kai mi bu de o ke ro fa ma ia le se ma mau a fa pe la pisi ran ka valen fengu sa vari mai o fa mai I fale ia ku langa me fa pe ngai exercise mai ia se ka mai maka upu le fia fa I doa ia ke lo la ku ye so kai mi ka kom ka upu ia le faina ai fa ia sa no mai mau ia le o leo ke vai ko le fatasi mai pe matasila ia a o leo ko Samone wo to fa o tia mai fanua a Samone ia le fiong foi alu pe matasila ia manuia me uman malanga to ina pawasi vai nga sa ko ilo ngei wa ya la ku komiti o le vai nga le la fa no foi sea
sa ko ilo a ko tūlanga i le apio fōringa ka pa ko inga po wa whamaria inga umai tū. E oi, pe ila o tūlanga nā, ia lawa umona saingi alo, ia le, ia lana, la luna tai tai. Ia pore fionga fo ia fui mono sufari. Ia, ile, alo ia ilo, wa whamae alo ia, le whaano fo e se alo pe matasila. Ma ua avea loa ma sui, i lunga o le tūlau nei o le apio fōringa. E oi, ia per tūlanga le whaftai e fo i le fionga ngaftasi a fui mono. I le mawhainga whamaku, marikama ua le i loa kako, po le arsoka inga soka i kuel kam. E teilo, mai si tātou... Tūlanga whango fo e se, harenga whango fo e se ai. Ia. Mai si tātou pati-pati. Mai si tātou pati-pati. O le sivaenga, a siata whamormole oi. Sau noa mai. O si whapia kuale le sivaenga le saunga a mau. O le sivaenga tā ua kere te au le anu lenga malanga i sila i o i lunga i Sydney, Australia. O lengo makamaka aku. O aso sa umalenga ia a sila i o ele misi le loku ar kama. Ma wai aku fo i pe ar kama u whaola inga mai kama i o i te karisia. E kele ango wai aku ai la e whawhiloa i mai fo i le karisia o ngā o le kai ko a whapea fo i ua vai me fe au fie au ai anga i sa au kuluma fa ai loa mea de dilo sa kupu o se fianga fo i lea ia o lea lau ke loa o lea wa manga ia lea va le lo e le faritua i o singi le wanga o ngai ia ia mai e le ia ko ke au fe au e karisia ia e nem fai ngala ko splikinga ngi mea e kangu lava ia la ko ngi mea fa ai loa ko ia mai ai o ia le lau ke loa le wa o le tima nga ka ua po i usa wa ka kala e ia mo wa kanga mai ai ina me sa pu le ala fu la le ai bo ma ka o ka ko uso i de fatua le lau ka kala lo fatua e la fai de Facebook wa ka ri konguinga wa Facebook mai yesu e le se Facebook mo oe mangisi tangata o fili martia polo oi mai yesu le no Facebook ia pe ore sa fa popakule ku sa mangi vaenga aleluia wa career kama foi ale so ngi ko ngai fe au molonga olanga isole ia o ila ja o ile silo matua e vetu ai vi ia le li wa ilanka vale fo ma vi ia le ta vale fo manuia fa mai o ia la avi ia rongo wingor kali ngasila ia wa ia la avi ia le li i tūlanga o swinga ai au o taimi mua ia le pe fatu a ro i le lotu o taimi fo i o le ua vili mai le tina o le ainga e au le va ver wa tu vale tu fo popo si vai aso pe o taimi mua ia le va la tai lo le loto maleli a u tala no ina le Facebook so le fa fetai whaafetai ali o lea ua tatala ta ilo fo i le palola i tua o Sam len tatou whaataritari ta ilo fo i o le mele e fia momoli a ala u whaafetai i lo ia sa fina wina le keisi lea mau e fia momoli ala u a mese i e tui vasa e momoli a whaio ni keisi isi ena tatou tutongia e fina wina le keisi lea a le sunga i alupe matasila ina i e toe whai le Facebook whaafetai o loia fo ia wa tauna ave so ni fo keisa tamalo Sam io ina ia matala ia senga ia lela fa vitai ia o lela wa maua mata ia italo sia e le o yaini ia inga pe na o se lua masina pe na o se toru masina ona tatou le to ia fo ile o le pulo le moto ngai lunga na Facebook na si vai ngale asiata na si vai ngale to fangu fa pele malanga le ata wala malanga mai i le reunion for er tatua o ngai pesema o le taimil na sa fuafua e umaia ia fasalanga ia mo ka wa ia ngai me pe o fangu fo sea bi se fasalanga ho le la sai ro iro kong ai pe nga koe ka ofia ingaile le si ku fo o coin ia ka kala fangu fo sea le o pe matsila inga o malanga mai le ata wa ngi ia wa sa ka fara kaiminga so le ferferwa i molonga siok ferferwa i monga la i fo ia fasa vidi ia nga lima fasa vidi nga pui manga pela o nga fa pe lo mar committee le sai lo ia le fa fo share Facebook ar pe matsila fa yo ko nga ka ri ma fu e va ver ko solo ko fare ko ia fa feta yo le o tala me va nga le
ia sei va ai po ia ia ingor tatala yo le ole o tulanga le sia ta ia na longo tfoina ia le tatou a po kala me malanga falwa ia malo va tai e alo teri tudunga wa matala ia au lape tulanga o ni ia inga mani conditions a wa tatou tal noina vola Godfather ia lo no winga ole taimia fo ila toi o toi Godfather ma toi va ia lo na sioti lea malona ofutino lea e fato a fa mau le manava ai pie fa uma mai lava ia lumor fata le tamalo o taimia toi o toi ia Godfather e fai me ia Samoa o te longa fo te mina e toi solia i fo i ai inga o le Facebook a lupe matasila me toi fa saina ai o yo lea ia ua tau toi panga nei palo fo i ma me masania ili tatou por kala me e fa fia le tatou ia le au mai moa wo ma paanga ia wai pe ona moni sa no anga stinale na vala watu ia te le uso mau le fa il pro le fa il ta faso tatou faso o le tasile o vaila au fa malia loto ia ila tou o le ata ma wai le ata o nei suatanga o vatele ia o nei poka o a uma vaenga fa pena ya e fai ar fa di o le sila e la matua slow wa traffic lunga la workeli ai ata total te ia wa fe la to fale wo o ta vale ya e fa te ai fo isina vaenga ia ai o mai se tatou batunu isamo mau la foto le nei vanoa ia po afo ini nai mata upu fo yo la walunga ia e reportia mai fo ia wale pe oto mai o wa se tatou batunu a siata fa aftai mo le avanoa o se avanoa le lei foi a wale no fosila fia foi o se tatou tunu a o lala papa a o so se tu le larangi o fe lava le tunu e mafuta mai ia pa wan mele ki fia fa fonga mai ai o le asa tu langa o ia se tatou tunu i samone a siata ele e vatu se reporti o sitinale sa so tai mai o ma amora ro pati a le sa so tai mai ia lo va pe ona turi matai se wolf tato proclama tato ia marito atele o nai matutua nisi o taime uma tato proclama vala au mai lunga o lato tofanga ia ka ke vai akua o makua i to nga vai tausanga leole fitu se fulu le iva fulu tausa ai wa avea la parta ia o se proclama e pe ia o lai o ma losi ato to o le ko kapangi fala au me va pena ia ai pe tu langa na siata o se tu langa le tau se tato tunu i Samoa nei ia langi le leile nei aso le aso a mata foi ma o lo fa wa ia malo longa ale malo pe ona ele aso fa raile ia le wal watu e mala so fu nei taia o ena ele ngata to ia enga ruanga malo le aso taia ia o le ato ia e foi ma o ngarfana le sa malo lo mai ile tu wanga o le kwata tolu le ala le ato ia e lo mar kwata fai o nei tau sanga ele umi ia mai e tu lo failo masuenga pe la tu langa lea i so tato tunu i Samoa nei e tai anga ruanga malo ia ma e lo ma onga whanau mai lava ia onga laiti tu langa lua se o i polisi ia mai universite ia pe ona i malo longa mai le taimi o le fontanga le satari malo i so tato tunu i Samoa nei ia o le tu langa i nai mata upolo o la walunga i so tato tunu i Samoa nei lea o lo fanga solo ia mamata i tuan tanga luanga leo ia po ai le au fai valea sa fa pe ona solia le tapu o le toi maulu ai ma solia le no fuanga a toa le sa fa pe ona fa sa mai le malo ia awana i toi solia il meo lo ngoto le va fo ile malo ni usila le lo ia inga tai o tafito ala ia po si hoi a le mai tawina ia le wa ia la fai wa tu solia le tapu lea ma o mai ni reporti mai o le taimi nei o lo ngā rurue lava ia ele o ia se taimi o lo pe ona malo lo ia ngā rurue o i la tau poto masani le fo i Samoa nei sa malanga o nisi o la tau mai lava malo ni usila ua i Samoa nei mo ngā rurue lava a ware tau fai ave ese vape le vaalea ai le yo atu le taimi wa le o tato ye fo le vai tau o matangi malo losi ma fa i se tala mai ati la tau wata mamai ele lei ona vave ona ve eser vaale mai ile aliti tai a ele i yo i taimi o matangi malo losi wae fa mai fa si papa o vaenga le o ta ati ele va ne i so de sami ia ma fa ko fa i soro va tu lo i
ia mavea ma me mama i fafosua au ma tulaga me faapea io a tulaga na lo va ia mtanga luenga leo ia ma fanga solo la to susuenga po o ai la fai fai va o tua no fanga lea po itu malo yo lo ia le ba lea ia se i e kaunga fai se fua ia langa lenga va ku ta por malo e awane i toe solia awane i toe fango taina le vaenga le o ngasam o lo ia le ba ia o le situlanga siata i le tarafatai o pia ia mantua fo ia faleata vai maunga o le tarafatai le o le taulanga ia pia oi o le tarafatai fo i le o lo o ua malosi le ale au ngaoi ele ngata o le ngaoi ngo o maota malao ai o pisinisi wo o fatoanga oi wo o fatoanga na ia ua ngaoi ua makua ia lu fa solo a ko le au ngaoi le mere ia o le lo ngi ka ka sore po le ale me wala yo nga fa pe ale la to le soi fuanga yo lai o le fa ma tu mai ma lo ma fa fa ngofia mai ma lo ta wala mai bloquete miliona nisio va enga wala ti na ai ia lo ngi ya ma sangi la ko via ma yo la fa la ngo i le ngoye e su ele me ai nga su ele me fa ma ni na yo la to mana onga pe o le ava malosi wala fa saina ia o le wa fa ina ia tina e na ia ngai pe o fatoanga maumanga tonga fai ia fa pena ia tulanga i fala waina ia wa ngai e kulanga le wa ngai wa fai fatoanga uma wo ia mato no fo ia pia tar fata yo pia ia pesa ka wa e fa ko anga kasi le market ar kemingi ia makua i fangaru lu ia ngai a wa mo wala le menga pe wa faina ia nai fatoanga fo ia nai ainga tulata taulanga o no ngau hinga i la tōna o le alo rofa ma le au o masani ai le la tōmta whaioi lea. Leisi tūlanga asiata, ia, sa la walunga i tala noanga le atunu, u le nawa yaso ma le whasolo ma le neva yaso. E le tūlanga i le tise pe o na iai le moteri salafai, e oe, ia, wakako o le maua ia i la uia tamai susuenga po i safai. Ia, ele tupu mo mwani me whapea, o le mea moni. Wati na ele tunu wa tele fo le sa o bloquete miliona wa kofu uma inga ma me opusa aisa o nga muwila o le tulanga i masini ta lava o masini fa mano ya ma le tele lava o me fa nga ile tise pe ila o tulanga na ele o ko nga fakia ya fia nga ya mai pa nga kalwai on to e kava sala fai a me sala va ya moteri sala fai ele o tele tio fo ile fai tio nai ainga ile afia ima falenga ina inisio la to metotino a tulanga na eo pea ona sau no fo ia minsta inisi fo yo fatar noanga ila tanga fo neta usa wa kele swinga wa isio tato tunu eo ia so sakafu mai fafo tau maftanga ainga kai mingi po se asa ise ainga ko yo lai fo se la ko ka inga file mkuka se tulo ua whaonga lava o ngā umuwila. E o tūlanga i pusirisa. E kasi se pusa aisa se ainga i se piko ngu. E avaku e malaka i ka pepawa e moe kuwai. O kaimingei, wo mai ngai bloquete miliona. Ua mawhai o na whatotonga ia ele ngata o me whainga ruenga mo le atina o ai. A o leo wo o le whatotonga bloquete miliona. Ale malo, ua mwhainga mai lau pusa aisa. Ua mawhainga au mai a tūlanga o ngā umuwila o tūlanga i mea fale e alu le wila. E la tūlanga na, ia, wa telefoni so tua inga matustusinga e whaasanga i le malo. Ia ai leo malo lo lava na malo, le whaatino ino, le whaamaria ino, fina ngalo le atunu. Tai pēla se atau nisi nao vahenga whaamumu atu net. Tātou talanoanga, ia mara tūlanga whaafitai mtanga luenga tupe. Ia, male malo foi. Leo koe pa urka ora mako pengsi. Ma ua makua i maura lo, lava, kaimingi. Ioe, kaimingi ua makua leisa ka avare koe kukure whata. Bo ar ka vale fori ke vai ko pala o mingoi onor tūlanga tau no fio le tau al pensini o le tiso mer ka sini samone ia malanga nga falo ala seta malo fafitai talinga fia longo le tūlanga o nei nisi o talatalanga si o tatou tunu ia o nisi fo i o tala ia whaafonga tu fo i le tunu tulo ia o lo o iai lava le tūlanga fo i le o le tau le whaaitete o nisi fo i peo le tala lea i le vaale e ngoto i nantai ane o safata. Ia,
o le ala o ale mai o le tatou o fe foi lani mea o le e whapea mai ua oi le tūlanga o le wha le leina whango taina ia ale ala atoe tamu whaifo ia isi o lau whaifai vai o iai ia ai au atua tu nei ia afia mai iai pe a whai o liki ni suau umani mea whapena ia po o ni kasa o ona o lo o liki solo ma tūlanga ia na te ila ia ua whaina mai iai ma tūlanga ale mana vaina ia te ua afia le tino i tūlanga vo o vaenga i lea ngai le pau ma tūlanga whapena ia o lo ia le tūlanga le whaitete o le tātou tino ia ai malo lava whaafetetele ia ina i o tonga ma vaenga fo i o lo tupu ia ai le i vatuana inisi o vaenga o whaafisili ma tūlanga whapena tui vasa ia mau fo i lo ua vanoa ina inisi o vaenga tāua e te fia whaasoa mai ai ia me se fo ina inisi o tātou community sa moa ina po i fo ina i palo tupu ia po se vaenga fo i te fia whaasoa e tusa i o nai taritalanga mau to tonga mai sunga ia mau Aftai siata ana ia le faso mai foi ta so ya mau tu se foi melo kupu sambo wa pe o ia la bale o lo ku am kan yolo ia ma o ia foi o lo kau malai foi ia wa la melo tupu yo o lengo falong wa ko fa pe wo fa sanga kai fa le o sa fa tau ko e fa ngo kainga o kula ngai me fa penga ia fa kau sai fo malo lo inga ia ma fa la tupu mai pe jan yo lela o ko ba ai ia ngisi ra fai ba o ko la ko solia longo winga e le ma fai nga la ko se si fai ba se si ngu e la ko solinga kai fa le safata o ngo ala la ke mala le le la ba i le sale wa ku ke minge o longo winga o le o ko solia la ko ia la tu la fono e foringa mai la o ngi fai ba la ba ko ngo le ku malo le la ba wala ku ko ya nga i la ko ia ia e pe yo nga e ka o la talenga asiata a faingela ai kupu mai ni mea pe mo se fa mai o me malako yuka ye pe mari wai fo yo nga ave fo fa se ai malo a olea o i lava i ala ko le ko so dia la ko ye mo ko fa le ko mo ai lava ya ni me ko kupu mai ka ko malo a ka wang fa ke le se i ka o mawale le se pa ngo ma ka mo mawale le ko fi le mo ia o nga ko fa do ngi se kulanga ka o fa yai ia o le si ba nga ta wa mau ia o kanga ka fo ia lo ngo fo kongo ai la kala ka pio lo fo ngi winga le ma fa se kulo la ba or kupulanga le ka kan ngo kai ka yai o le o ia i nga o i me nga kanga ka ia ma fa ka wale a ko i ka ko i ngai ku risi o ku samo ia wala ko ia le fa ka wale anga mer ka ko ngu i le o e fai me bale kongo ia ai e fo la ka kongo ia nge ke o ka ko i ke le fa le vai maunga ia ma i fa le akta ia o ke mingi a fa ke aku si ainga mai o i fea ma fea o aku ria ngo fo i la ko kau ainga ia o kanga le o fa kupu fa la belave ia o kupu mai ia o ka wa de ila ia le o ri kumalo al ma kupi ko le fa le bai maunga ia ma fa so mai ngari tua a ka ko i fa le aka ia o le si mea ia ala kwa le si va finga ia ko di malanga fa nga mo fo kangi ai nga pi ko ma va ku ma fa nga udia ia ma ko fa para lua ia o fa saolo yang i ka ko town ia ma ka wale ko ala ia le fa le vai mau ia se ko va vai fa le ai la sunga mau nga va enga no ke bo ma kere fo ia ma ko marka ko pi ko ia ele ai o ka mai ima o la lo langi nga fa ia nga mio ia o ngisi va enga i ia ma to nge au tadia o lo le me uma ma ko palo ka vai so fo ia palo ka foi ma sang ia peori palo ka foi ka ku sa mo swinga ko fio ku malo ngai ia nga ma ko wa ye sing ye kan palo ka i kan palo ka foi mai mai sila i sing ye skaria de ai di palo ka ku palo ka nga ma ko wa ngela sing ya staria kan palo ka ia a ke longa pau nga ma ko palo ka le ka penga ngai ia ke palo ka la ba ye si ma ko ka ma inkia de le ai ma nga yo le kau ma wai le pa u la ki ngai ma ko foi mer ke mi ngai malisi mea le kere nga fai ko ma ko food path ia bo wa ko le ko yengi wila yo ida lo fala belavi a wala wala wila i lunga food path ka mo ya le wila i lunga lenga ma nga ya kere nga ia mea sia ma ko me ia le ke mi ngai ia o ke lo nga pau yo ngai kala fo i ma ko pe ko ngai se vangai ya isi pe ko mamau yo ke masalo la e mau kai i le si va nga le kala ngai i lapi ko fa solo ku le o i north
ia ma up north ia na ngoma ko I me ka o west longo wingo ma ko la vela ku ali paka ia o se mako mga kupupure ku se vo I male maunga mai re sunga ya mau ia pa penga pu mangi vai ngora so ma fano ano malo fa tai tu vasa ia fa tai foi wa si la foi la mau le tulanga foi le ferwa ia le fionga sa o ele o toe tango fiese ta vale na le wila lo tu ia na le wila vili vai ia ona tulanga foi fitawi foi ma tulanga o ngase wo po ia ia ele o toe fatanga ina na avesta vale la foi la le fia ia pa ro te sintia le ngala o fai fa pito ai le tulanga o la na wila vili vai malana no fo fa tavale vale na titi nei fedwa I foi la no fo fa tavale vale ai malo fa tai ole vaenga ta ua fo ile tulanga le wa ta ua mau le fa tupula I o le nga o I ma le lima tango vale I talafa tai o pia vai tulo lava ta ua fale ata ma le tu vai tele ma o I a fua matangi ai se la ngona mo mia walanga ya tatia ia nisi la tatu wol vaenga le ta mo mia ni ta mai nai tu malo e mawhai o na lato avea o ni whataita inga le leia nga I kangaka. E nano te whai atu. E le tau, wa o nuu ma vai ia peio o na ia I vai moso, ma le lato fo I tu, ia latu ina ia o tau. I pesenga ma vai tolo o nuu ai, o nuu e le ngata o nuu ma vai, o nuu fo I o to ingole kalesia. Ia, o ele whapea a mea o ai o le wa foi le sawa I luma malu alu I luma le tulanga le ai nai tala fata I vaitele ma tulanga o pito nu nei I vaenga la ia ai le se foi la sa unoanga le to fatu I vasa walanga o le tele o nei tangata inaolo tangata hau to atu tangata faiatu ele ngata le motu sala fai o nu itua manisi ua fata wina ni o la to fanua ma tulanga fapena ia ole o lo utari tonunga I tauti nei o vaenga ia. Ia, o le avea, wale fo ero lo marka ko whainga paroka, o le sui o le avea o ngi kai. E mawhai o na avea o ni road models. Whaataita inga le lei I tupulanga. Whai ni porokalame fo I e wa levan te tau na tato woi whai ni porokalame wha malosi au. Teipe e ire porokalame sa run fo I nei o le tamatane malosi. Ia o ani si porkalame whapena ele ngata whaaleanganga culturally whaaleanga nu. E toe whai ai mo rehab fo I toe fotua I ma toe le mawhau ma le tūlanga whapena. E ono work vahenga nei a te utou pei ona whaia fo I mātou I tunu I whafo I soufina ngalo mau. Raftai a seta mo lewa noa. O le tūlanga sa o nai tauna iai mai mana ia fo I whamanatu e tau ala I luar tato porkalame. Se I koe whamanatu a wale mea monia seta. E I lava le matanga ruenga o leo sa whaia porkalame nei ave I tuai nu. Pe a ta so o na afia mai sori ngatu la fono hapea e a afia ia le tuai ngā sotu la fono lo ngā oi ma le tūlanga foi le a misa I pisinisi ma tūlanga I me whapena. Ai, o taimin nei, ia, ona e fou maritani ngā malo le sa pise fo nitanga luenga malo le malo. Ai wo faisi umi ele to aveani por kalame fa peitua. Ai o tūlanga foi tan fai. E tau hoi ona taro sanga fai pule o tu malo nei. I le mtanga luenga leo. Si o aku se koe fa manga kula fongo. Fai por kalame masani. Ina ia toe longo ai le tu la fono ai mai so fa salanga. I no umala la fanga e se la tar fata yo pia e fa va no se taimi wa ya le to tere tanga wa mana ia foi numero le wen tanga malo mai e foi va nga fa pitoa e nga fa ma por kalame fa va no se taimi pe fa lu le va yaso I po fe ya no uma ala la fanga tar fata yo pia e ma fai ona nga lu ia e fa ai loa le tūlanga wha le tonu o sori ngā tūla whono nei ma le tūlanga I whasalanga. Wa a malama tupulanga ai I whasalanga ma le o ngā o latou sori ngā tūla whono. Ia o titari tonu le afso soani fo I le wha I titi ai o le sori o tūla whono nei.
ai mai se lava ale tarafata yo pia e oso mo se ngao inga yo pia ia e ave o ko meki ai mafaufaunga wa afia o fuala au fasaina pe yo tu langa na le ye tarafata yo pia la to ia armele ia ia yang fa nga baile si sipira nga wele le nga wa ki pula le si leo ave e o mai ni leo fa impo kala me fa pe i nu umala la fa ia atonu wa ia armele eu ko ka kursi pi are fa ina wa ki pula ia pe tu langa na sia ta pau le o se vai fo e ma fai ona so ani ma fo tu planga o lo a fia i me yo nga o inga o manga nga o inga o pisinisi ana ai nga o maota malawa i le tarafata i opia o le toi fa ma lo si me tanga bengo leo e o mai mo moli le fe hour tu la fono ia ma se so ani fai puli ngai ai le ku melo le hour fai puli lunga e pizza o ma fa le anga solo mai le lalo langi o kanga kai lunga o por kalame e le tarfea ngai ai sau se i kilo po le ase vai fofo mo le asianga o le tu malo le a fia i le taimi nei e oi ai ku ia mo le alwe e fa le anga le malo ai le sau fa se ngadwe ngale le mo le tu malo ma tu pulanga o le tu malo lo a fia i so ngatu na fo ia pe se o tari le malanga fa lo seta fa tailo fingalo mau wa le wa e a ferme ta upuno to fisili e tuai a wai palasi lava i le malu puipuinga o e o lo lato fa marosia le tula fono po malu le malo no vai e to fa share me tangata le ata ele piki a po ile a le lato te la winai ia le la o mai ki pula mai le motele sala fai o tangata fo ina lato share ina le ata le oni tangata fake pages o le fo ina share mai lava ma po ina mai le i sala fai ma tula fa pena a o lea ua wali potia mai foi le moli ai ma fa malolo le tu mauai o le malo le sa fa foi na le ta vale sala vea ia ma mauai le ave o napo lo fa foi na o lo a fa swa va o le nei lava e fa nga solo lava ia tu langa foi o lape le pe ai le tautua ma le au nanga ale malo le malo to no so tatu no elenga tailea o le nei lava foi e tautalia ia se fa mani nonga na fuai ona faia le latu operations foi le e fa ngai nai ia le officer tu tonu o le HRPP na isongi o le tele yo vahenga o le lava e tali ai pe ono amai ai se fa to fala inga ale fionga komsina se tau fa mani no mai le tu walanga o me fa pe te tau fa mani no le tu ai se ai ma fuai o le ale fa to fala inga na faia ele tulanga ai e na ole vai tu mal fa no e na o me tutup ai le ai ni fa matalanga o mai nga pa wan mele ye tu sa e na information se ave nga ile newspaper ala observer ia na tango filola i ole observer tu si mai lunga a se upu fo ile le fa tu te o ni press conference mani fa tala no nga mai ale komisina ia ilo taimi e lo taimi ia mani komisina sai ai ma taimi fo sai ngalue ai le matanga ruenga o ye se esenga o la ule fisili o ye se esenga ile fa tautainga o mata upu fa manino ile tunu mai taimi o e ngalue ai malau mai tau fo isa mo ina taimi fa tu sale nei taimi na le telo fisili a ule ni tali tai seta ke le ese seka o ia taimi nai tamali fo i langi fo laua ia sa se ei mai fo i da vea yo la tom tai o tanga e se fo la to fa tu langa e le fa la velave yo la to tiu tela tu stala mai e kausolo mua ia a peta o fo yo se media officer e tofi le e komsina se media officer e ese mai le sui komsina ma tangata fa pitoa lea po le lava le taimi e fi fesili e le tustala e le fa ilonga foi po le fa sala e tali uma fesili le tustala ona ole popolenga ia awane ia afia ia le vasega po tustala a me oile le tustala wasi ia oile tustala fa sambar tulo e peila i le mai tauli nei taimi awae ole mena ia e tau kala au mai ia le media officer le i l'autostala e o aku pe fa pe wa yai nai mai fia fo ia reporti no fa ilo le tunu me o lo tutupu
Io e dia elo se peila o ta vale le tanga wenga le fai le la wa ke pula le man mo tere sara fai e dia elo se tu ai no fapea e tu ai no o ye le tu stala ai mo vili mai le media officer po o le o to fia fa piton tanga wenga e su atu le tu stala e fa manino mai tu ranga le po fe ave ye tia pula po ai ana tia pula ya al mele ye nei asiata I Samoa nei le meolo matou yai matou I Samoa nei e ke ia uoso mai kala I o le observer e au noa lava mare to a tele o nei tamali o nei autostala sinia e le tau fai lo la to swafa ia na pawale tu langa le fai lo mai nei tu star sinia ia tau fai atu kom sino tanga wenga e pe ta ire mo se avano io ai au ki mai le kuskusinga au ki mai o newspaper le ai ila te fai tu langa le hanga I ngat wenga malo pior tu langa le fano no ai na pau foi lo matanga wenga ese fia fa longo e le atunu uia time ia la to repoti e o makala ai e o lo fa so longo o repoti ale media mai le matanga wenga leo pau wale matanga wenga e tuli mata ia le atunu ti nam tama matua maso se tangata lava tu planta lavo fia fa longo po ha me o lo tupu so tatu atunu wa foi na matanga wenga leo mai ai pe ta nei tai mia siata a le ava nor kom sina le ava nor na su kom sina e le ya ska kuripo na fa pe o ma tai mi nei siata o ngaru e pe fatura nga pe ona yai e yai lava media officer a siata so se tai mi so tai me ta ya e le ma fai ona territory maina ona o se tasi fo yo fa sala lau le seru fo tato Blue TV o te taritonu I Samoa nei o le valu se furu le iwa se furu pasene o tangata lo o alalam papa o Samoa nei ua tuli matai lungo o fisa fasala lau ia pe ona eri tau tai ia tulo fo ta ua ona isi fo fasala lau pe o le radio Samoa pe ua tuli matai lungo o tato wala ata manisi o ala ata mai fafu pe mawani nai whamtalanga I Samoa nei awa tulanga le iai ua matua I le loa le mautomu le tunu wale mo fo ia va no tu sai pe ona yai a tailua I le vaiaso na mo wale va no tu stala ma tanga dunga dai mine asia tau tu sa ilinga ta lan me wale to filo se la to tele la to wale au fe spa la to mo lunga tu langa tanga dunga e o mai e fai me suyo le on tanga dunga a mai se fa tanga ina tu no ya tai mine ya ale va no har kom sena le fionga o pa le va no ya pali le Mona Lisa ya ulisa klipo ai le ma fai ona fa mamulu mai ese mai ati la oi ya mranga fa lalo malo fa tai o le tale sa to ina mai lunga o tonga va tunu tatu fa soa sila to tele wala ngai moni ai le sa no mai tu va sa so na fa finga fa popo e moni ma fa maoni la sa no nga mau o le tatu por kalame pretty much is the most watch le por kalame matua mai mo lau tele ele ano ai male to tele o ila to e so se tafa o le lalolangi e mai se fo ila so tatu tunu o Samoa e maua tu ai o to tonga e maua tu ai ia le tulanga sao mata upu e alu sao e vatu ai foi le fautuanga e vatu ai le lui o le toe fafangu ma le fa mana tu ele nga to fainga malo ia ai e toe fafangu foi ma toe fa ilo tuai le te le o me pi o ma me foi le sao sa le isi la fia le tunu ia o manino ai au fala le nei taimi ai ta tu va sai sofi nga lo le mata upu le tato te fa so ina le taimi wa le fa vaiar ka kom ka upu le wa yengi am ka ngalo leo wa lo ko le puler ka ai kasi ala ku pule over lunga puler ka ai dua ala ku le puler ka ai dua ala ku over lunga puler sa kingi esea nga e ka ai kasi ya ba ku ka wala malo fa mai la ka ko me ora me ke pole o ba me wo pi ka boleh ya fa vai ya boleh manga ku ka ari kai mi e ka ka nga we la pule ya ba ka ko o se ka ka wa pi ka ai le nga ir ka ba le wa fa ya la nga pule na po le fa ya la nga pule na wo pi ka ai no of or ku la nga or me voy le ku pungi or ka ko ka ba le malo le wa la ve le nga sa we le malo e o nga
ya leu fa lo inga ba ane nga fangua nga ku ba veo a pidi o sa de longa si kulo sa de long a sea nga o nga i bo nga ave ba aya dengan ne o ave ba nga hanu o nga bo nga ia a sea mo nga video kwai o pa mai o so mai oi o so mai au ke popo de nga wa ka o so ai fa wa le fa ba ia me arka ko malo wa le popo le ia i me ka u ma me ko kingon malo sa mo le me foi dia ya kaido yai ai bo ka nga fai se fo nga fo ngei vai nga fa pe ya nga kilo ko ka ko yem ka ko fa pe ka lo fa me ka u ada ku fa ya me ka lo sia vai a sia ku dia la ko i ka ko me nga ro i pu po de ali mamalu kam in ali mamalu le malo yo sa u ya fa so ku vai nga der ka ko pikia pule wala o ka pikia pula malo fa le fingalo manino fo ya mala wae ole mea la yo no tafa ia ole tulanga le ya ile fa o lo ata waina ole tato wo o i foi le ale na tupule mbele ole femisa ai o Samoa e tau mafai lava fo i la to o tau mafai nga i fa nga malo e so se kai mea ka ke vai kuai o tu mai le ta vale le pumping singia ale tai fono pe tu mai le ise ofisa e fasino ile minister ia sei tato wo fo ila tu le mele nei wana na matuala laua ye e tai o le tu ngai le fai mea le fa maoni tu lo le fionga minister o nga luenga ile ta vale fo ile le na vatu o le ta vale lava matanga luenga o nga luenga ka vale miska ai privately number plate ma tu foi tasile na mata upu na matua la o lunga i foi fete na inga no o la vai tu la fono a o le winga o la utala le neia number plate ai na matua fa alele ya la fonga le ye tu la epa malala waile nga o i tu lo malala waile fai me le sa o le fionga le minister nga luenga le na time ia le wo matua o le wo sa o arma inska o nga luenga e na ona private lava mo le puipuinga o le mingi sky nga foi kaimi a o le ana su e tu lava o lai le stala lava le ta vale mala i seneina i lalo o le LTA nga luenga malo mitanga luenga o nga luenga a le la o mai le ta le o ta to ai tu ta vale leo ai la o i makia pula ka ale ka ka le fe wa i ka vale ia ula a fa tusa me ye lua o le mea le ka o le popoi mea le ta ur ngoi turo o le mea monia le ta ur ngoi fa aka por ngoi fa fie pule o le la uana mea to tino po ni mea to tino nisi i ta vale o lai to tongi i la fonga le mamalu o lai tunu waka vale leo ngi e tu sa pe fa mai o lai fanda tu pe o ni mea lo fa mai saina me tulang fa pena o le ukunga o pengsingi ma mea umalava o lai hutu i lalo le bank account ane malo o tupe tangata fai la fai sa fanga po tax tangata fai ngaruenga na malo le la o tu tangata ia e fai le la to fie pule tu matulanga fa pena e ta ua ya mo sa mo le to tatu matala au tatu wala ngane nei por kalambe tatu te fai o le nga fo ile o le por kalambe le nei ale tau te ia e avatu sa o ya te o to e fai lo filfilinga o le fo ile lo lomba tatu fai nga palo tatele al tato watunu o tau sang fo nga o fai nga fa ko si nga maretele o tulanga o le apisi ai so o le amatanga lua felo sumale ono fai lo fo i fai nga filfilinga o le winga le fai to la utala Samoa a wone to fa se ina tato ini na oni fasitupe ma wone to umatao a wa le fo kuanga lava le o le me o leva lava te ro foi uma fa popo ia ile ia le uso lo proclame a o le tata longo lava ia male fau tua male fangu o le tata proclame le tauta ia a to e fa ta pena i o Samoa a wangi ko se kia ma fa ka winga ka ko i se na o se lima se lauta la a wone to pe afe fo ia wone to fa ta wina i tato e sau o le afe ka la i soifuanga ia ma do New Zealand o le afe ta la o le whaataule nā o le vaiaso pele a toa fo i se vaiaso ia matou. E le taunga tā o le soifuanga wa iai nei. Ai wana i tue tātou se e tia ai. Ai tātou tau mawhai e pālo taina. Tai ma le whainga malo.
e alo lofa lautele masasaa le manuia peila le poloketi le tau te iai pei o le polokeki le tau te iai la uva va ia tu sio matou i tu malo isa tu paitea ia o te le tau fai atu walanga o i o le faipule o le HRPP le matou faipule a o le whaatau tainga o sia matou poloketi ai mai se foi o le whaanga solonga matulanga o ngā o ati na e o lo faia o lai fia le tu malo ia ai o le timu la fo i ele manga ele mai ai le samia walanga e fiwa ele ya se ku malo a me e makua se lau pasenge uma le nei me wa o le fina ngalo le tangata tulo ona o se ele ai le malia i vai tulo lava ai so far le va ai lau tele atu ia matou ai sa tu paite tulo ta o le tu malo o la ua matua mana ia ati na e pe yo le vai e pe yo fata o tulanga uma lava la ua fa solo la vai o le winga la utala o le polokeki le ngai e te tau ona benefiti ai tanga ta uma regardless ele te tau na fa polokeki ai se sir fa ngol poloketi le ia e mo le fa fitai tele ia e fai pule o le HRPP le la tau te fai sa oa le polokeki mo le manuia la tele a onisi o fai pule lea e peye e fa apoto leanga e uma enga wa kuku o malako fale e uma enga ua fai ai malako ka vale fa ka o malako fangua fai malako rento o a uma tulanga fa pena e kasi ale me kilo ia kasi ale me kilo ia ile fai tau tangata e asa fo le fai vai le asa masalo e mauar ko inga me fo ile o le wa vatule lo fa sa ar fai nga malo mo ona tangata ai a le ya o ele ke ku le foi e lufi ma sele lima le tamau ainga wa vatu lono winga e le ka kau fo inga koe e pa loka i le tu inga tangata e to e fo i mai le si paia inga ola so fili ngalo mau fa solo i fo il tu fa tu vas Taia siata o te mata o puta ua tele le wala ngai ila to fa fo vai malai mai o se ava no le e fa ai lo ai ma mori le fa tai fa malo a siata na tu si fo ia si fa tu fo ia ilo maiava o se fa tu fo i longa i ngalo fa tu stal ma fa ai lo nisio ngal wenga wa ausia le la to fo i fon fa vai a o le fai pule fo i le tu malo le pe ona e fa sto uta e HRPP e o a le fa ti no ngol ploketi wa ma fai ona tu le fa le fo e ui ele i mai ai ale a ua malu wa fa ma itel ploketi ua malu le fale ia nisio a inga yo kire fa yaku asiata a mewa gole le so fale pe a tulanga a inga lima vai pe yo tatou yo a o le tali mai le ploketi al malu wa ma fai ona au mai le fa mama ven le wa tu le fale wa mata me al malu wato e mai le manuia i lungo tatou ia o le ala le simia na ko ka filo ka ko fa uma le motele foi sala fai e le vai al motele sala fai wa mo foi fale o nai a inga sa mawalalo lava tulanga e la to fale foi sa no pia ia o le tulanga ia onga wa mafai ona fa awa onga ni so fa na onga ia onga morulunga ma university ono le tulanga ploketi eoi wa mafai ona tina e tulanga fa to anga mamale tele le tau famtala le mfai ona tola lo wina ia ba nga siat eoi o kere lo apo le ale mela le ko fa mamulu akula ka pa loka i se si fa nga malo a wo se yo ko kilo le si bisi pa inga le lua ia la ko pai po le ase pe fa awau me le lengi a po le tulanga le ai lo tatonua ua matua i manuia se o tatu atunu ele fa apito fa pena tangata ore e lango le malo le ai ua manuia uma se o tatu atunu ato i tula i mai fo nei fo nga malo ma la to foi tam faina ai mai se la ploketi de 1 million ia pe se tari la sata le vai fo mo fatasi mai fo ia da fiona ia pe matsila ia po le alo tusa ia le voi lungo tatu proclame le vai ngala fiafi malanga fa lor alo va dai ia fa talo fa do lo fionga le alo tusa io tele lo po le mea o le te taimi au Italia ai po o e sa mo fo i po le tu langa wo ye ai la le faina a fio me tele mai o misia o ilungo tatu ainga
ia I le nei fia fina o tala le ia e le ase sina na sala ese sana tala na tu vasa fo ina le sao ia wa pi tau tu panga no ana ia na sau noanga a ma we le yo na ma misia fo yo lo fionga fio mem tala mai au no tatu por kalame ia na no fa siata po mo mai le bana wat ia kilia le ia e mo moli atu le au le fatalo pa le ne fia I le uso mua I le uso lau tau whale vai malai le il tātou por kalame te uso ia mau ia po le talenga ia le le pule ia o le ia maftalenga atu I basa ia ona o whaatano palole le ia malu lau te le tunu le kita whaafonga mai pa malu rua tu po le tātou tō whale ne ia po le pēr whaaturo whaafingofia le lona whaautalai wa kau kuai le kiki ma o ngasa fa na bela vea kai le wafu inisio ya melele anga ile o fa ko le wo mai ka kopel fa ngome ngi ya le wota to wa ma to ine ma mau se tato tofi sa mone siata ya man fa ro lava alo fa tai e te to ai tau no mai wa mai a ona ma to patia ma tato por kalame anto ale tulanga o le ua finally wa matala ile fa ngolo Facebook ioe o le na matou patipatia ma ale anga fantasi tai pei fo ile le wa matala mai sa mi tu le mele le tau fai ai nei ia e momoli ala fa maro mo fa tai lo ia sa fina wina le mata upu ia o le la wa matala ya senga le finga ngalo le fionga nga fantasi o le sa se e il pen o fa msino ia ma wa tasi o le fai ala u Facebook a wale tu langa la walungo ia ele ya lo sau noina o le aso langona le nei taimi wa le tau wa vai tunga pe tai pe tai pe o ol pa inga sto ino tu la e pale fo ile na tau fia mai o tu langa ia ai sau no mai po le ase langona le nei taimi ia tai siata pa vai lo fo ia le uso matua ia tu vasa sa o tato wa inga mai se le uso ya mau ia mai se fa fonga fita fa fonga le tuni o le tu langa le Facebook ia ole mea kongo ale ka ole faifa marus ia wa makua fosi ale mele ye ele ai masisi ngafia hanu I dungo seme ia o sa ole kala vole wo fa si lima sangi fa marus le fo ia pela nga yele fia fi ne set ia te fa malu wa tu I wa kele yo le va nga le wo dungo o la kape pa mai boy kape fe wa la fa ale kongo le mewa le mole ka kele I manga wai a le meole ia wa ka fefe a hu le kanga ka vale inga ka ika ngo I o e fai ia po se tadi le asia ta ngo loanga ngo sawa I ngore walangi ai vala au mai ko kele mai a vai le fai ngo lo Facebook le fai le woni pa kuia yo e ka ko kuia I lu mole ri e ola le kanga kai I fa penga nga sawa inga ala pi kula ko nga maka ia ne via jata ia manuel tatu por kalame alo faftai ele wingo la utala awa o le sa o le fionga le sa o ale na mai report ti wapi o ia le mai ia report o tato ainga matulanga ia wa mai o maui le ase matal tele ai o le fionga le sa au mai fa pe o le fatu ato e te tala e faritua o e lungo mene o pega te failangi tele lo peni men tu pumu ia la fatu pe tu I va sai so fina ngalo le vanga le ia siata mesi lo nga fa kasi mai fo ia le tofa ia la fionga ya masila ia le ai le pea o fa ya ku tembu sola o ma ko ye ngi Australia yo ngi le lo ku ka nga ka e au le folinga ai o ngol malu re e ngi Australia e le ai me ma fa le sa mo ki lo lavi au ngi ke la sa mo e mole o folinga e au le ia vai si foi lá I tatou so ia masila wa au le ma matango fie mai folinga ele pe o le mesa I mo ia ina o konga ia o ke roa wa ra ko fia foi mai tu masila ngi Australia e ngo foi o ngor manga ia le e ngai marisi mea e fa sanga foi le manga yo maka fanga makulanga me fa penga ia wa pe o kala kia o dua ile au nga foi o nga la fongi ro la fonga foi le tofa foi ia lo tusa o la foi pisi o ia ma fofuanga foi o pisi ia ma se foi o me o nga ka mai le fo wa fai wi o ka sanga o su nga ngai ka mai yo kai minge o le ka kongi piri ia
o ngā kusu e reo ngai ka maiki ara kusu e ngā muri. Ia po e kulanga le ngā siata e rau kari konga la wha o makuso mga kulanga pe o kalo aku o ngeile le a for fa fo ile mako team fo ile le ke ar se fa ile fa mar sking o fo mo ngai ka maiki ro ka puru ko ngai lalo. Pe on mengar ke va ve ai ola uia mai ka ngai aso. Pa kai mor ka ko por kalami pa war mea. Le fo la or kai mer pa loka. Ole amba kwa kele la au nga oi mare ku maleleanga ku pulanga asia. Ka kau nga fa se kula fongo ka nga lo le pa loka. Nga kar fa ko singa feo ai fai pule. E fa ko singa ka ngaka. Ar mero ngai. O fa kari fai pule se yo le pongsa. O nga feo ai do le fai fa ko singa. Yo le sika ngaka ide la ko fai pule va sang se lau kala. Nga oi do pongsa le ma fai la mioleanga. Ma fu ai lo mioleanga. Ka do kau nga fa ngaka feo ai fai pule le au. Ai au feo ai po fai la fa ko singa ia. O sa u ka fi muri langi ke o va ve ko muri. Ia ai o keri fai lo a kunga sia o maka pungi al fiafi. A o fia o nganga ko e fo i mai sila. Mo sa o ngofo kakalo ia ko e mau sika ko mafukanga mare. Fio nga falolonga ia mafalo te lava. Malo fa tai ia mau sauno ane ia o na vatura le no ya sila ai le tu muri sao. Wala nga tauna toso lo fa manuanga. A le to ya rusa o tonu wala nga lena fatanga mai fo mai mona oni na itu la fo ile le ngol tato proclame ai la foto ya a wase rua fa manuanga le to ya ver to sol to ina tonu fa mole. Ori asia tar koso ko ori peora koso ri ai sarfan. Ia le ai se fa matalanga nei tai ole ala foto ya pe matsila. Ia ole a fa se fa manuanga maya ma o samoni. Ia kai me ko koso ko inga malanga fa lo siata. Ia fa tai de usa mau. Yo e asiata le fuwa to e mau atu nevia. E kele avala awinga le uso makua. Uno kuivasa tele au wala wing le voisa ai filo i le pinko a le la sa ngi foi foi le ko sumpa manga kinga o mea uma e ima fukanga kinga le wa lo ko ye ta no fai pa ma popo i ma fukanga kinga ma ai me sele ya ngai e wala winga oi o ka ding ya nga ko kofi ai oi le tama ai ma ko ka kalo mo kui vasa ma ia ano fangia le rilo o wa ku nga fa mo ka lo sia o sa o ngi me ke malanga ku ia man fa mo ngi fia ia le fo ko ka sa unga ai a le wa la e fa ma vai mai ia langa ngai o ku kuanginga ko kuangia fa fa ale ai ngai ngi le fia ia ma ko ka lo nga ma ko ka lo ma mau ngi ia fa peonga ano fangia le rilo fa mo ngi fia o le alava o le sumpa o le alava ia ngai aki oe ke sila fia lava me kamu fai a ma ko kalo ya ro fangia le rilo fa mo nge via te ka dia kula tu pasai o ya ta ne via alo fa tai ia ora foi le fa mau fa so sonia tu vasa manuia ro wal fai vale ne via fi ia awan i lili ala usila awan i ela la vai wala vani au pinko se tolu e pasi ai ia e matua le full pinko ia matua mai matou ai manuel le fia fitu vasa lo fa tu sila mamau fa se fua ai ma lo le la bang ngak ala aga go vai o tau sila sa moa ile fata wor pinko ai le fata wor proclame o to vai ai ile nei tu ai nga sa o fa pe nei o silia tu le nau e alu e pinko nai lo le sa o tu le tu o la so sila wala nga vai tu la so fa yo le pete se e me no fo le fon fetalai io ele tu langa il ma vai mau o ele te se e no fo fetalai ana fa pe o le ta o fia le tatu fon o le ala fa unga fa ile to inga tanga ta fa pe ia wa anga fa pe o le por ka ko fongo le u fa ka uma o ke makua i fa ku le lafo au ngi ko ave ye le minsta lango ia po se sui al komiki vo ia komiki vo ia le mano wa o isi pengi fiki ngai mo wa ngai sui fai pule o le o mai kofi komiki vo ia le mano ia pe kofi va minsta lango anga va pe la ole o ke makua i fa ku le lafo pa fa se fuluinga au ngi ko ngo mai kongo fai ma minsta lango mo ko ave il ko ai o le menga wo fa longo ngo manga wasi ka pele ke ma kui vasa ngo faile la ka o manga ku le mele la kui vasa wala le fale sumpa manga itinga
O mga kuwa le ko ruo le si mai ka inga nga lua o nga fa alo fodi. Pa ka usanga o nga fa alo fodi skam. Langa ka alo nga mua nga lua I popule ia orpi. Tole ai pu e mai laka pila laka alo fodi skam. O laka pia kengi. Ke lo kui pat o ia atia. Nga viri ke lo. Nga ka le malo nga wa le mafai le finga nga koi fai aku sakale no ko ruana nga lo kick off le ka lo. Nga ka le malo nga di fo ile le dressing room vole vidi mai mam. Asa wai le song ya lo kama. Mai pai. Mino ku ngeya ila lo fa idi. Tau pa ka sanga wa nga fa lo fadi sa lo fadi ka lo nga kengi. Ku menga. Ai tiro I sumpa pa pinge mo meu pinko. Menga va koi. Tole. Teu ke fai. Anga fa apere le moli manga o mai kinga ka ke la. Si de lo ka haru ka vai de mela ide lo fia ka mari ka ke ngofo. Ia sa kari aku la tata neve vi. Ona fo iole sao. Ia ua te le ha fo ina ia fianga fo ile le ono na soifua malolo ina. Wa tau afia ila marona mafufau. Iyo ila wale va ai fo ile le ina wa ulava ia ile temi fo o malanga tuai. O le si fo vai nga wo tau va ile sa o tau mangalo ngalo aso. Iyo o tau ngalo ile sa o aso o le porkalame wa ngalo fo ia pe o tau panga no ala ma fa solo ato ia le tele aso. Iyo le. E tatu tapu ia le wale rope ke wa pe ia le Melbourne Cup pari. O le o to ma tua. E pe ia le Melbourne Cup le wa ka malo le kapua. Ia yo le ia. Taro sia wa a manuia e sa o ko inga foi le pe laki o le mea kasi. Ai e te tau mai tu vasa. Ua mana ia le vaenga o lea o isa sila. E mana ia le vaenga o lea mati fasoi. Ai kasi ala ufa fasili lupe makasila langa ila ufalanginga lenga e avea ne ia mau ele le ialo uto e le uto e ora ka uso e li ua makai ia i suafa ia le ala il puri. Nanga le no ufalongolongo tona ne yo e falangia ai le ia le motor pausi la fia por me o le ua suafa ia le suafa fantasi ia le tamana fantafea ma ile suafa lea. Ia. O te le fai atu e o suafa ile uso po fai atu le ai wa tatau mau no mea na suafa le pule wa e tau yelo nga fai le ile ia tulanga to i tulanga ma I vai tele ai ole kulanga ale nga ia ke e ale uso ai ke ua ka kauanga ma suafa ile uso ia le pule le lei pa maoni ia le pule le uso pe ava pe e fina ngaroi e fina ngaroi ia e ka ke o ia le fiapi ngepa ia le uso ia ma te bo o le fifia mai le uso ai alo ka konga o ka ko warenga au wa ka kaunga suafa le uso a certa nevia o te mana tu foi la tatou ai ngai fai le me o le majority e fai le majority foi le wa mana tu foi la e le to amaya ele o tatou ai ngai lo ise me to se pule fa sao foi lele a mea tau whaatari fuare sa o sa ua whaile tala lu melia lei o le tatu a inga e pule whaasuli no winga a io e suli e toa lua pe toa tolu o pasia foi la io e no winga la ia tea ula ia wala watu umuri atu sa wo io e foi iai e whaingoina ma whaasua whaina lunga o le tatu por kalame ia le ala i le pule le lei le ala i le pule e iai nei whai unga ia o le ala i le pule tonu le ala i le pule le lei ma le ala i le pule au le lei e whiri mai la e walanga o naite no fo le no foa le ala i le pule tonu le ala i le pule le lei po le ala i le pule au le lei e siri pe aku ia se ata le ala i le pule au le lei kai mingei ai se i le lei mai ngaku lo lei i le lei ai pa le pule au le wala ngai le ai e mo ia le ka uso lagi ai langa pe ia ri ka wali sia ta wa ka ma ku wa le ka mara ki kilo mau ka uso lagi le la ka ke va ai ka ki wa ka koi fia pe ia o mau ile kai bingi e wa pe ia wa ho ile si kai mi bo le pe wa ka wa sa le lu ni si kai mi wa o kai bingi a koi fa mai ka ki se poro le po e na over ko kingi ai le over po
Ora unga tala le via fine. Ave ele ala le pule au le lei. Ai pule le lei se ka se akia mua pe se ka va ila ngofo inga pe ingi me le lei fai. Ka dia tula chata. Ia. Ele le ala vatu wala o tatou fo tu la fona tau na ve pele ava no sa no mai ile. Ia se sa no mai ali maupe o se vaenga e fie ia pe te tau ona to ever committee lo ilo vaenga le. Io e peor tu langa le asia tau le fia vatu ye se manatu. Ona e le ala pule foi le ala tosa. E wo o malanga fai le ma o kala sa moa. Wo o foi ona ma le ma o fa mulia to iso tato a inga sa mo nei. Se vai ya ku pe ye se si urupo e va fai ka ku inga ma o ko ro pe ma le ala pule. Ai la vai ya le ala pule. Ia la fiora ala pe matasila. Io non so fare la pure tato no vai tele. Io la e si le ko ku committee. Se ko fa tano ina le tu langa le. Wa le la wa yere se tu lo wa lo tu ma o le wa yere si. Wa le tan fa me tu ya ila la pure au le. Te ile le. Io non mi ngone ngwa ko le la ya. Ya la pure au le se ile le. Le no te fa se tu ta pure committee. Se ia udia le si tatu tano nga le lumanai. Ia ona toe au mai le to tonu po la se fina ngalo au tasier committee. Io au time nei. Walava ya le la pure le o ke kau kuinga. Se ia se si kau kua. Ia ona ma ono yo la ia mat se e umar swafa le ma nga falon. Ia e vela lu te tunga mali melo fionga le se e no for mota. O mana ia foi la to to fa so muli tatu komiti ilo ia ele tulanga langa sa o le foto ma le uto e matua tu le le fo etese e lau fionga sila ele sua fala vale io nei te ua ia walanga e tu atu o le e faila o lau le pule mai mamau ma le pule le fale te tolu ai po o uma moto ulu ai te te no fo uma fo isamoa o le ate le ala se afianga no winga la o tala fea ungai le to mai to ever committee e to ilo ai winga ta wo lo ma mionga ta wo lo ai e sa e mana na fa unga wa batu ia peor tu langa ne asiata fafetai lava fo ile le manatu mai wa le situ langa le tate popo e ai wa time nei o le am fa na lu ya la pule le ilo na lupe matasila le foi ban fa ngalo na le nai ia lon to sulu ai peila o kaika a ka pale ku ngei so fa le la pule e no po ngei ai lo kaika ile mele fa ngei ku inga mo mai ma wu pa pe o le ka u yengi la lo ka ulu se mangu wa ka yo ya ku po ngei se fo ringa ia ai per tu langa na fa fetai le na tu mai malo fa fetai ole tat ole mat u fa sole te tau mai la u fionga il fa lo longa sila ole mau te tala noa i le tūlanga la walunga o iai le poloketi ele ngata ile o lo matou fa o la tatou fa soa ile fa mana tu pea mari tu ile va pea ile atunu o lo mai tūlanga o fainga balota awa o le tausanga o le me vavi o le tausanga fo ia ena o fainga fa ko singa me o le a fai le tausanga fo ma tūlanga fa pena ma fa ai o le fa ta pena ina ia no fale sa tu ia ma al tatu atunu tulo e winga ile fata penanga atatu le vaia po ai ka kaunga e paloka iai o le ala filifilinga o le ala na mafaso e pei ona au mai tu singa no fai tu singa le fionga lilo maiava mai na vai e winga le bloquete sio la tu e fio anga tu lo ia pa ia o le fio anga fasto uta ma tala mai ai fo ia le ta mai tai tu stala wata wo fo i lona swafa le mana yo lana vainga ye fa foi no le poloketi tonu fo sio la tonu onisio ainga sa muafi onisio ainga sa mori pensingi krasingi mori vai o fa solo onisi foi o faleo o la o suia o le aso fina ngalo la u fionga sila walanga o le tanga ta fai pisinisi o le matai tau si ainga e fai monotanga ile fata waina o le nei poloketi male ono fa mamafa ile atunu e te tau ona tatou to e fa awawina
e te tau ona toe sila le atunuu mo le isi paeaʻiga e faaauau pea e le faiga malo o le fast le faiga o le poloketi lenei ae o le a iai ni ae ono iai ni vaega e ono siitia ai na inisi o aiaiga mo le benefiti lautele o le atunuu e whaftai zata. Matou tala noa le i whai eso mana tu le vaenga le. O te whaatalo whai a Freddy Soalo. Ia malanga whaatasi mai masi a uofai whi au. Freddy Soalo e sao ni fo i mo le revival le whai resu sa basketball. Le malanga mai ia le tungan whaafenga ngai e a wata whata. Whaatalo whatuai Freddy ne fiapi ia mai se o matou ainga sini Australia ia antilangi ma pale ma vaenga ma le ainga ia matua ia missionary ma pali missionary ma tangalori seta ma ainga atu tu whafine mauso stai mo itoe pa ia seta a ole tu patala no tonu mo fisiri tonu asi ata le mele ole poloketi le miliona o a ule ska ngaka makua i vi i fa tailo loto le tua le miliona ile poloketi ngi o le wa kolu wa lua mo va se le lo lua mo va se le lo ile wa ia mai i tausanga i fia wa mawai atu o tu mai le whainga malo le umai. E o a i se le loi o se mua bao. E le se mea nga mau. Le se mea. A o se momongo fo i se whangu pao fo i le ave uku mai le pengsingi o le mua bao. E le se mea nga mau. Ia a po se kama i sio siliva fo i le kama i fo i o fo i le sio lai kunga o le two stroke o i o fo i le. Se i palasi mai fo i le ngā sio mo au. Ke kanga u le ngā kai. Le se mea. O se asu o se moa vau, e le ai lava. Le se mea. Le mea le wa le milionga asiata. Wa e pesili kongu mai lau kou whane vai malae. I le mea le kupule. O le whaafetai le oa le nā loto i le tua. Ua kofu se i vanga ngā le kangaka sa kuia i lesi kubai. Lai a mailanga ia whaase ai. Lai uu longa lima le moa vau. Po le wilpaelo, po le sapelu le anga ese, lai ui longa au. A lai whasea? O ke le mana iai, ai wakele, paua le ai inga leo ke mga awai. Ave ese fai pule mai le milion. A wara koe i fai pule kong. Malaysi, ese kankanga iai ngai kumaro voi e kekele. Pe a ai koe whaakupusi nga mele lako milion. Ah, fui le, wai e iai ngai i kumaro voi e nga le luango pe kong. Ia le pepe se fia ia ngai kumano bulai kinga i le milion. Ia pe a fase ko fa ma se ko fa liu i le a fionga tamatai pale mia ma le whainga malo le fase. Ia pe a koe ia se mea e koe whirika nganga ia pe a fa pe purelo fa le i koe o mai le kako au waa ma le kako whainga malo i le nuoruongo. O mai mea ngai koe aku pele le mea fole le pupu ufi foi le koe koe ngai para hui koe fai koe ke waki di ai ma koe ai ngai mea la ki nga fole lo ke mga o ku me mua fa solo muri ese fai pule wa sa se fai pule koe alu di milio na ai wa ku ko ali ai milio e wa ku foi la ko ia e fia ni wadi ko mo milio nga o wa u re ngai langa ngo pasi mai pea ngo pati mai pea o vai longa le ngo si so ia o se ia mare polo ka mea oi fai pule kai ma oi pa kulo ia ko o fionga oi fai ko finga ngalo kai de fomo ai ku le milionga ngai ko inga mai ma ko ei lo vo ko inga ma ko vali pengi ma kusi mai fai lo ia li foki ia a ngai ku ma lo la ia ko lai oi ko ke ia nga singa ko fa popo mai le la ko milionga pe o ngai singa mea e ka kalo mai ni so ko inga pe ama ko kala mai sira ka mo fa ali ngor popo kala mele i lo pe ke u fa fonga mai ile fio mar kamai kai pale mia mar fainga malo ia koe fa puputi nga me lungo ngai ku malo ia ko kele ia pe sa wa u a le fa fetai o lo roto asiata wa ole me konga le ole malo nga mai ele na mai ele o mai lo ku le se rengi le tunu e fa a wala mai me fu yo me fainga lo nga mo meu o fa ko anga ia ole wil paelo ole fanga vao ia nga ka ko ngofo papea o fia kausanga o ka ko mafuka mangi sila papea e nga mai ni sila ku fofua mai ni ai o ala i fainga malo sa ia papea nga mai ku fofua mai ia va ai ko mo va oi va ai ko wil paelo ia va ai ko wanga ese ia o lo o ko suo kipi ma
alu ko le ni le ka kipi ai fa nga ku i se ka ka pero do i so le awale le so fa u fa le so ki ia sa ka dia ku nga sia tene fiapi ma lo fa tele la va se taimi fa ali fo fina ngalo le o sunga ya maua il tato bukala me le to ma fo se taimi ai o le fasili numero tasi ya o le fasili o le fasili ya mo tato lo tele fa ali me fo so fina ngalo lungo tato bukala me le ne fiafi wo ma pa anga mai a omi mai sina u kama i ko meni mana ya o le fasili le to fasili o le a se mea nga alo u ainga po se tamau ainga o lo u ainga sa maua li taimi o le HRPP o le fasili le na ta dia ia tangata tuloa ta dia ia tangata sa kaka ia nga pengi fiki mai onga o lainga whainga ruenga I am talking on behalf o tatou umaya nei average family tangata nei tatou ainga ia le ta uo tangata tauatiae le tango lima matitiva sa tatou iai mai le fase fulu tausanga o le HRPP mai le lua suma lima tausanga o le taitainga a tuila e pasa ilele malile ngaoi. O le a se mea o ngā o se ati na e pasa tamau a inga o lou a inga. Kako wo whaloko i whare. Awane i tali mai fuosesi tulou. Awane i tali mai fuosesi i le kaulanga i salolonga, kaulanga i apia, kaulanga i fea. Whare mai, no, ele o se tamau a inga o lou a inga le mele na. I am talking about your own family. Sio a inga i sawa i sa taua. Sio a inga i whalelima. Sio a inga i sa tupaitea. Sio a inga i ale i pato. A inga i lauli. O a inga i whalelat. O fea malava. O sare lolonga. Tele wai tele a o le tangata ia o le la au. O la ofisili. Ngā iaisi ngā mea o ngā masinga kamau a inga. Na no nofo HRPP a vatufua. I'm talking about giving it for free. E au ngoa maso walu. E ku i whai kokoa o le taitai sa iai. Wera po le fionga to alii ia to filau e tia sana po va ai kolone o mai le taimi o tula epa o leo ke kala ngoa ku i meo mea alofa foa inga fua e kai peol pro keki e iai au wala e le fa pia nga ngofo e haru ku i ke usu va ausu e sau le va moe e usu va ausu kau mo fai na yeni me fa pena tupu momo sa no mai lau sunga mau ama tamai so fina ngalo a o le ko meni mai le mamaru lo telo le tunu la ga fa tupu manatu na yeni tanto vaenga fo i fua mai na anti na e tanto ainga mai pa inga fa HRPP na lu tufa ni si vai tau o ni fainga palot ola so fina ngalo mau ta ya siata ya ka ko wi uma mai lava isu nga onga sa ka ko wa o sa or ka di fasi o lo ka mak la fo nga wange yo ngai salve siro le fasi me lo ka ai ga ka ka foi for ke kere lai ka ka o me moni sia tar fa fo nga la tunu ile taimi a to sa se e le pai inga ho le HRPP ele ai ma se me lo ai nga le ya o mo matua ma lo lava ai nga yo na mau ai pe ona ya ila taimi nei le wa mo me fa nga luenga wa mau le la su ya la pato yo ya wati na ainga o le kai mili pai inga ale tato o ka ko wan fa faisa sa ka ko yai lava HRPP yo ele i yai ma se me kasi ga mo wa ai la wa la kile le fai ngole o ka ko national ID ho le nga fai le kusa o ke fai ngoa o campaign or palo le nga ku fa ka di mas fukala Paula ngar ko le kai minga mo se mako kai di masukala fa nga uma malpato ore kai mi le ore fai ngol IT ale wa o mai ngir kai minga ele o se me mo i sanga fa o so kong ngar fai ungol pai inga o le campaign ku so kupe la ya mela ya ka o por ki patpala le nga fa nga mai kupe ya fa ya ir kulanga o le national ID le se me kupu la tu langa ye pai inga ale vanga fa fai foi ale hero PP ele ai se mea nga le urpo ya po mau korkota fa malemo fa tafea fa vai ele i mau ai se mea ile pai inga nga ya pole vanga fa fai le HRPP male nga fa lo
Ma lo fa tai mau tau tu sila o le tangata fai pisinisi. Wai le lei foi fa fonga le tu no. Na ye se me au ngana e mau mai tu lo. Po lo lava fu lilingi mo lo fu le lea ma tu langa i lo fa ta mau ainga ma so lo to i fa le fa na sa no le vanga le. Ya matai siata o le tari ba be ai pe no sa no mau. Ile se mea. Pa me le tala resi o ngā wo o ngā e zero. Ile se mea siata. O le me mo mua e ta ua ma le ami tonu. O fale te tele o sua ngā awara ngā rue ia o ni sia wati na e me ta wati na. O le fesidi la. E ma fainga maua e ainga kai kasingi na ko me ia ki ngai. Pela le fare ke le nga fainga kai funga fare pia. Ia o ngisi o fale o le mano sa pau mo makanga ruenga le mano. O le fesidi. E ma fai o nga whapea mai le mano. Ia, pa ai le poku le longa fia le runga le funga fare fia le. Ia, o le si poku le mo oko. O mai whaadiri waku pe por poku le mo oko. Le se me asiata ta uba ma le wha maoni tau tala ma le wha maoni. E le se me tasi. Le se tatou mea na mau. O e sa tangi i lima. Sa tangi lava i lima le atunu. Tangi al tangata i ona a o maona lima. O le toi ina, ma le lo matua, ma le la whanau, o te ofo. O te ofo le suinga tele waia. Lele. Wa vala au mai tama, tina, o mai e wako ko wit paelo ia mai. Le ai fa se fu kau tanga. Le se vala au fa penga sau. Le se me fa penga sau. E le sa woi fai pule loko i se fonga wa mai ia papengei o le kufanga ka ko milionga a kai ngange se lima se lau afe o e arena ia po se lau afe fu e se mea na le fa le fale kui fa ku le fale fia fa ku wa ki ngai mo ai o ki ngai mo le lau kele al fesidi ele i oso ai wa fai langi fo lau nga isi ku a ma ku ele i fe oso ia la ko fale mo lu ngai nga fai ngai ia ki ngai nga fai fia milionga ngaro. Ia le fesiri nga. O le maa ngai o le mea lea. Ko sa o maia alu waku a mo po o fea lawa kua ilo moka. E su e a o e le milionga. E alu waku a le milionga lea kofu ilo moka. Sa maku a alu solo i punga vai o manguia. Le kako milionga lea. Le mea sa iai. Ia nga le kako ngofo pasi aku. O le fare ke le. Kako a kakalanga sau nungar ki vir kakalanga. Ia, sau le vi inga, washi. Le ka malo e se. Ia ale fisiti. Le se ka ko pe nga sa o se tasio. O le ta maua, ia tukua. Ia mai nga me. Ba ku fo ia. Ai ke sila fia siata ko ko fa vai malai le kala ko inga nga fai. Ia mai nga me ta dingi su. Ia ai o le popo le nga mal fe au nga mai nga tukua inga. Le wo ka ngu i le fast. Vai. O e fa ala kala ka o to loto ile atu. Fa lata o tau loto ia matua ma fana le atu nuu i le tau pai mai. Le mea sai ai, sa o ifo. E kai peia o le sipa ki le New Zealand. E ho ala ko e whai aki inga e mole au mau mea. Ia ai poso a kuale. Le wili paelo a si koi inga masava bari lalo mga yung alo ele se ka avade. Pa ko le whai ngana nga sa weka po. Sa o tali le a siata nei umina wa se whaptalanga. Malo whaptai. E matua le se o lufi ngalo. O lau lava fo i lea launga ia so faiso o ma so faiso. Lau lea launga. E le ai lava ma se mea tasi. Na maua mai. I taimi o whainga. Se mea mai fua. Lai le winga o tala. Ele whape o whatu alanga o le polo ketiri nei. So le. O le manuia pa umai langi. Pau a launga luenga e whai. O le lei o le polo whaasoa ma le sere lima le layer committee. Avatu reporti to tonu pa wa nga o launga luenga e whai. A ole au mai lai au mai ai. E te le alu e pi ke apalailo visa i ni usila. A le sa o umame decline. O le tūlanga la lea na ta whai atu. E oe, o ta pili a onga foi. Le ai se teimi na sau se wha manuianga wa totongi se poloketi pe totongi le malo le se mea. A le maaya lau pengi kala e mawaingi ngai sikola sipi fo e te toea onga fuai. Ia ele ai ma se mea whape ngā se iaruaru e whape e ingi ngai fundinga wa whaini nai student loan ma nai student allowance whape nā mai nā vai tau. Le ai ma se metasi.
Ale o tātou o i whaleseu masapi ma o mali. Pāua le mea tā ua Samoa. Ia toe ave le tātou whaatuatuanga, ma toe ave pea le tātou langolango. E wha au wai wha manuianga ia, ua tu lima mai, e peo le tala, e le malaifono i vai tutu. O le ave o le wha mua, ave le tātou wha langolango, pea no whatu le amatanga foi. Ave e se ia o tātou loto mai le mele o le wha tau o le tātou pālota i le pō. Ko e wha akau le pō ai au whailau e kisi. Awana ona o ma fo yo to inga me fo ile Somalia le ngutu ai ona le manava le ale winga le tala na ona o ma Somalia le na po le to fa se e o e fa ta wina i lau filifilinga nga o ma nga e ingu ma e kikifa solo ai ona mai fo ile o lo manava ile lima tausanga atoa ma paya inga atoa na o lo le sa o loto ma lo le fia ona ua mai fo i patua va tu fa fonga le tunu. Ua lava futia ua alu, ua lava tausanga e fase fulu o nofua i maile HRPP, ua lava na mau tausanga e fai ma le sona. Tau te tiro sile fia mau ma sila. Leanga, o savalinga le ngei ale pati ele fast. Leanga o le pati na tofia e le atua. Ai whaonga hai na ione tangata, tai, e nana ufa yatu. Ua lava le fase furu kausanga lea. Kuso le savalinga kongu o le aka le whaari mai o le aka le ngā vese le na whata amilo ai le nu o Israelu. Fase furu kausanga. Ma velao e atatou o e mati le tala fase o pito o le sau mai ai kupito anga i kanana. E le taimi le nei. E le au se masinga sau savalinga. Ioi. Ele au se masinga a ele le foi le vale le pe ala ke le domestic foi ele ese pe na ai lo fe a ko se kula ai fa se furu tau sanga sa fa ta milo ai ele atua ma foi se e fa ka penga inga ia mausa li o la tu loto o le akua nga faia me uma ele o le malosi o Mose ele o le malosi o Alonga po Yosua ele o le malosi o le fika ai nga fa ka penga o koluko o Yesu po o le tua o ia e anga me uma o le fase fulu foi la len kamilo len fai mele HRPP wala nga fato alu di matai mo tula e pa o le vana fase fulu mai o le savaringa o miale na o lava le na e fai ma moli mau ya tatou fase fulu nga o le o se mea Lono winga a tātou toi a vea fo i ai le pule ma le malo si anga. E le aka ko saungi fo i koe whaafale pui ka kou mo le si fase fulu tausanga. O le ai fo i o se mea. Ioi. O le ala ua lave le tutoa, lave le manino, lave le ava, lave le alofa. Ia le tua e ala i le whaatuino le nei whainga malo. Ma o tātou taitai. Pau wara ngā luenga tātou te whaia. O le tu umai le tua ave ia yo tātou langona mo le tātou mafau ma le tātou tala yo tātou taitai ka ko faia le mea mi o kongu ka ko faia le mea sao ai aua tātou te toe whaatanga tutu pe yo tino ya e sao ai tātou leo ya Iakopo eoi a whailoa ua ave ese mai ka kou mai ngu usa ngofo polonga se i ese loa ma mea ia ave ese manga kua foi paua leo le vaenga vatua ilo le vanoa i le isne loa saunonga paua leo le vaenga nga fai muli e risaia nga mafua inga ngonga maua le double portion ma le whau unga lenga mai e lia ma le tua ina ua tongi mai le ofu o le tamaloa o le pelau e lia lenga kongi mai ia tanga o loa ma e risaia ua ma le ofu fa pe ola ua le pawa ma me uma e ka ku le vai vai nga o Mose nga vai luinga le vai o e se ia foi e ka ku nga e le mingoi le vai la nga ile me sa tango e fai mo o le melen tango fai mo la sile fia uma na te lo sile fia mau masila me se fa fonga le tunu na tango atu le tama o Elisaia ma sa sai luina e selo no ofu tuai le ngol mafu anga nga le mingoi ia la nga lai ofu kuai e uia o la ua whaamanguia mai ai Elia. Kongi mai ai le pelau e o Elia. A o le mea lai kupu, o lai ofu e Elisaia longa ofu kuai. It's prophetic. E whaapelo whekanga mea winga o mea ia.
fi wai la kango la ngofo fa ngale authority elisaia ala lilo mangaku o la u le ofu la ofu va tu fa fonga le tunu la ofu le ofu kuai o le mea la te tauna fai e tatou ta i le kaimire ngei le te ielo tatou tunu po whoever waka kaunga sa rua inga le ofu kuai a fa pe sa HRPP ave ese moku lo le ofu HRPP ai kuisa o lo le ofu fast ai fainga tā tele na faini tātou vai ruanga sami e whaonga aile ofu le fast. Ala e ofu wale ofu kuai kokongu e whainga e le mingoingi mea. And this goes to all the ministers. E la kufo le opu le eru fo i mingiska. Peke ka ngā whai mai a o le fasta i lau mingiska le ke kūla i mai ai. Ai a whai o le nae maua ia o ele ofu le HRPP nga e sauma oe e le o sae ruaina. Ia le wa vakul mako proklame le fiafingi. Wa kaunga sa luar nga ofu kuai kongi ese ai ofu loa ile ofu wa fa ofu kawi ngai o ko ringai kai ma awar fefe e fai unga te tau na fai ia o lo le vai vai nga la fotu mau ia ona tau lunga mai lea e le fionga ia lupe matsila o mana ia si mata upo tatu fa soa e fa malo si au anga ia tatu uma misisi tatu tunu ia la fotu mau Tai siata ya ele sisi o banatu e fasilia la fo la no ya pe matsila I sono fidangalo fo o mana ya la fa longo ile fo I tu tato por kalambe mala kan falon malo fa tai ya tau no mai sila so fidangalo tai la siata mo la no ya de so ya mau ko ya o le kele ele aya ma se kangaka o negative langa kana ngoa pe ama ko fe lo I winga le video o kanga ka uma mau ki kana ngoa sia ta moli mau watu ya te le uso ma le uso ya mau ma le fa funga anga le tu ua makua pe pese fia kangaka I le video ai o ke le lo ka fia mau wae kangaka ia I fai mai kana le video ai afa pena ka ke muri ka ke kanga ku ese camera yo ngakua ai e kuri maka ia dia so ako mar vai so ako mar masinga ako po kamo isuo ia po kamo ele wi de paelo lea po kamo ile piki lea po kamo ile meole o le me vo le fanga bao po kamo le mo bao ia afa pe kamo ia kana ku le fai vai ave se mo mai mea alu fa nga wa o sa sai no fa alu fa ali no fi pouco wanga me mai manguia ai makau dia le menga ka sa ia ile ri fanga mai sala wa uma fa nga de dei uma fa pare pale o le ai le ka konga sala ai po mai vo ia mo se ma pe un sa fe kala ia se menga nga kau na wana ki a mo se nga ku le va nga fa ile ri ka mo le ko ku sa va ngoi ro wa au ko kikia makau dia se konga pe o le plink o lo fofonga le fa pe ko le ao le ri le ai uma ma se tsala ai e fa pe nga na le mele ye o le ka wai mai manguia ala sa ides waki nga I makaringa ma bebela ola I male kau ngi sa mo wakati nga me le bebela ngi o mo le kau fa mo le e fa alu vale ku go le fa funga le tu ale ko ke le ngai ko inga pe ama ko fe lo ia seta oka e ave pa le fa pe tai le tu le fa nga malu ia I milionga wo e vai si kwa inga heta pipi mo kana ngo ele pelo a te si de mai se singo ka ngone ka wa na ngai le manga ko inga ka ona ku so na ngai e fa fe kai mai si na fa fe kai I le ko por kalame ma fa inga ma lo wo ku mai ia vai ia le ala wa sa lunga na reality pa me le kala le si kwa inga si la fa se puru ka usa no ma ko wo le pa ki le fo ko ka mo le se mo ba ia a e ko finga ngalo ke ba ko se ka mo po le vai aso ia o ke ava ko lunga ai ke lo ka fa ngo ile manga ko inga ba ku lunga ai o la u le nga muri mau kala ko inga pas fu ka usanga sila ne se mo ba mo fu nga mo o la u le nga fa fitai le tua ka ko wo ye fa ile mo ka ko wo ko kiki a ko e se langa vai o le mangu ia le amai ele fast o le mangu ia nga mai le ri le se mangu ia le fast ko kiki ko le fia ma ko ka mai le ri ko e se ile mangu ia onga ka ko ngo fo idea ma fai le pese vo idea ku ro le fi onga sa ka ko fa sanga le sami ma fai kuli
ia sa kali le asiata ne fiafi alo fa tai ono le tatou taimi ia mau se vaenga te sau no fai wai ona tatou tau ma vai le o ta fo il fitu ia wa lo fo i wa fa muta le tatou wa taimi ma fa tu reino le fiafi mana fa lo fa tai asiata mo lava no ia le to fasilia se fa talanga le ua sau no man manino ia le falolonga fo ia lupe matasila ia o sui lava le o tatou sa monei ia male au nanga fo tatou kampania motonga na le nganga whaafitai i le avea pea e le mamalu o se tatou atunu o le nei por kalame o le tautai ia iaso ta itasi o le vaiaso a me se raso ngafua le tatou por kalame pe on tatou ia ilunga ia e whaafitai ai i so se sa moa o mafuta mai po whia lava ni tō laulam whaafitai tere lava le avea o le nei por kalame whai mawoma paanga awane ngalo na e afio mai sa moa asi le motoka whaatau se mea lofa mona i a inga i sa mone ia pio tūlanga na asiata whaapetai fwoi lau tō whaarpai mlae i whaafoi ina tato proklami ia mone tai mi whaasoi fua ia le mano le atono alo whaapetai wa ita ua le vaenga lea o whaatal noa tui Samoa i le tinao si o doolua o whaatua i pe mana ia fo i le tawhau mai le Christmas wai tele na mai fo i le tawhau mai le Christmas ai whai mai le tali e le tina fa mai o aua ia si ata whaafitai le tau wanga le lei au te loa e whai ngā tāno uto e lua tu te minei ono le vai ngawa unu foa ia na mai le motonga e oi wa si le sila la wa si sila la maure me ua le feo ai ma ainga e oi o le tali le na fa mai le ai o te le to e fea lua i atu le anga e whai ngā tā le vai ngā na ia unu foa ma umoenga na au mai le motonga ua silia ku le leo ngā foa ma moenga i lore mana na o atu o le whana ue o mai e mafuta Christmas ia sila taurunga mai e sau noanga tatou tau mawai ai ia siata o ngor kako o kaimi e mongi va mau ka fefe e se ngasu o ngopo mare fionga ia misa o le fionga nga fati ia ka ko over ka ko sori kula fo ai e fa mai ai se fa matalanga le ne fa fonga mai le tunu fa fikai ke le a i ke le mananga mai ia o se asa ma ko fe roi male so ia mawi ngai pa ngai e mananga mai o mai ama ma ko pepu e nga kai i ma ko o fa ia le la wala ia ma pa mai le ma ko va veo la ngai ia wa ai o le neve o manga ko fa mai e ka ko kala mele ve o le ngari o fa ma vai le papinge le o le wa malo ale ngase ngaso tiro makua va ku ia ri e fa ma kai ko fa so ko o pe a fa mali ko inga o ile ai le kai ko inga fa ko adima spumongo o ile ai le awa ki fa mai vai oi awa ke pero ai fa pengai a uma le lua kausanga pe ava pe o uma le lua kausanga nga e lua ku le wa mamai mai le mukia i lo ku ngama kai mila nga wo maria i lo fa jo ko fa i lo ko do fo uma lo wa fa i langi fo ra markinga uma le lua kausanga sa ngi lo ko nga lo ku ngama era poka ba ku i ola la usi le mukia i lo ku ngama we le mamai ai la ele leva nga is kama yo si ko nga lo ku ngama wa la ku lo ku ngama fi la ku yo lo ku ngama fa sole la mai o sau o le mama vai nga malo ko finga o sau o mama le mukia la o sau ngi lo fa so ko fo mai vai o le ma o e lo ko le o le me le nga fa pe le muka vai ma kwa le ma se mukia mama ma kwa o la si mai vai o le ma vai nga ko nga lo ko finga ke o wang e missing o sau e fui mukia le ram kai le manga ko fa so le nge pia ta ya manguia le fa sau ma le tu ile nge pia ile ia vai fa ko fa toi mai ni motonga i se so ya siata ma le tu ni fa ko mai le ne via ya fa ko kalo ile tu se temi ta to pelo ai ki si ma si wai le ko ma o mai le na ma kwa fa puku pepelo fa ye ka ko kali nga ye fa ko mana mai sa mo ia mai ya tau ne kompania motonga ma le sa ma man ia ni via siata lo pa Ari me si dia ngau fa fonga ia le fionga nga fatasi a fu mo no so fadi il fa ngo la ma vaenga a wala vangi mai mo ngi pero vai e fanga le fanga fa ma tu ai tu u ye fi ku so la ko ia onga mama e ia fa malo fa te te o lo le uso tu lo lo is wafa ia tu sa fo tato por kalame le tu ila so nga fua
le ngore vai la au le o la uma to yan tanto fancy il verso ato e fatali e ona tu lo le ya mauna te fa su le te lo fia fita tas ya a me se fo le tato po kala mer te te ya fa fta ya te lo le uso me se fo le uso ya tu vasa ya o di te le tu te mo le fia fa to fa tu soifua soifua sata soifua sila ya o ma to fa ma va fa tasi mal uso mo to Samoa ile conference lena ta u le fionga ya lupe matasila so ngat fa fionga inga ya Apostle Freddy Soalo fa ye fo i Samoa ya po le kalesia le Jesus is the cornerstone ministry e fa ya la i se asole ni va ya soleta u tulunga ina fa leolo aso se fulu lono winga o fa ungol va yaso le va ungol va sole nei aso sa ya o le fo ia special guest ai sia matou ta mafa le nganga pasta waitafata ya o ila tau fo ia le tele na fo ile le mafuta mai le matou ministry of Victory Power Ministry lungo matou service online ya satitas ya this is your chance, this is your opportunity e te feilo ai fa pito ai ya ile songa fo ile ona le tua o ia le special guest po o le saunoanga whaapitoa fo i po le launga whaapitoa. Ia po le sa vali whaapitoa o lea fiafi. I nā i whaleolo i le aso sa le revival service po le whaolola. Leo le a whaia ai tuli mata i le address le tu ina tu lunga li tātou posta lea. Ia au wā fo i so wā vanoa e le ngate te whaafofonga ai right there. Ia ai e maua fo i malea vanoa e te whaatahalofa. Ia maybe a maua se ava noa pu e maso wata ia male au na le tuaranga te fo ilea ia o le host le sunga ele apostolo ia Freddy Soalo i le whaiunga le neiva yaso ia ona ualata mai fo ile Christmas ila tauia o le fo utoi on ma amtalia tātou Christmas special t-shirt sales mai le tātou Blue Wave TV office i nei marukau ia na utu ina tuilunga tolu se fulu malelima tala ya itato ata masani ya ilo tato ya sa fa tau fo i Christmas to sangan tene ya you can order now pe te vala au mai ya itulanga fo i o le tato numera ale tato ofisa ya tau rugal program le vanga la fiafi anga le mai le tu te tempo de po ya matou ya me se fo Samoa manisi wa tunu lo fetele tu asiata fa magalo se talo bole tu bali tatu filo ile so tayao soifua